months. Busumi num. Eto obenya busumi nsia afe mfie mienu obekọ school no. Wo de neighbor school ni ebusa akran so de san a wo si junior. Jawara mitiewo. Okay, na na so ma men so ayeden. Namma me betina ma no namma me na hwe me kakra. Sese ono zo so onye ejuma nye. Oyare ntingo page mana me nya na mfa hwa akola no. Me so makoba bia ya se akola ni sha. Na wo se edan bia be ma no ko ha ye no dan ni sika no oje na me de ton kosua na me de hwe me na me wo ye no. Ntimi wo ye. Paso aine. Skane shey. Pacho na me de hwe me na me sa hwe akola no me wo ye. It is kind of shey. Pacho aine. Okay. Nti na me na o hwe kakra. Ena o se sese no oyare. Ontimi nkwan babium ntimi nkwa page ma me fan hwa akola no me so me ni baby a me kwa akwa page ma bia na se ahe na wote tech junction Akoma eja matena hoda ye wo maya bi te se wo a wo mo ba kwan ne ho a kofo wo stores e wo ho no ma wo mo yiyi nsuo ene ade a wo ba ne akan e de ama wo bi kura wo ni apampantire wo ba ye ma wade na ye yi nsuo ne drinks ne ade agum ne akan ama wo okwa bia nsuo ne sachet ba ko a wo ton a wo fa mfa so a na riska botre na bre no sa adwuma ne nyina wakọ ne amfa Pacho na me sheda nim wo sign ntimi go hu e mo rabi edwane rabi na me ko hu na o se me ba ne sign nti want me mfa me adwuma agisa akola na nyini kakra me so pampers so ntimi nto enya pampers asa oba pay asam na wo ka no se e ka se e jai kwan ama obi abade a stories obi a wo bebre ya nko ba be ka no me say tag junction ho me matena hoda ma wa bebre ba anko for stores containers ni ade nyina no wo fridge ni ade esi wo ba ye yi nsuo kan ade ma na ade abegina kwan no waton wo ba yi wanyini kakra wutimi de ne egina ho ton ade e ma ne ye yi sa adwuma ni nyina wa pebi ni wanya bi Pacho de pebi Pacho de se ano adwuma pote be na wanka sanka apese wo ye Pacho mi de adwuma bi a menye bia me okay pejamu na Dr. Emra pejamu Zawara pejamu na Dr. Emra na yantwe nkomo doc na Dr. Mrana yantwe nkomo na nkomo na woni mi die okay doc akwa ba mejo so amini aba ya asemu asem die yipa na bende nkakra okay ya nya ne sai enye ye yakoba ba Herbal Center yes
9 FM eso eni Akoma mu nsem dwumadie ebre na ahwen ya ba mu nyina ha na so yatena sensoma hodo ansem bege nsem polo ya betena konwa som ne abibi ade asom ne eye August osana abosome ne de toso enwotwe afempino ene aduono emiensa emodonku bre mu hia yen ewo nua TV esom ebrebre yedam ewo Rabi 1 TV or Sarpong TV ena fe Papa TV Facebook na ya ne Baluchi Adama one more try to live Akoma 87.9 YouTube so Yadamo Akoma 879 FM Big Love Radio Ediatum ewo Spain minimum OPD Radio Ghana so Ediatum ewo UK Ghana Radio London Sabradisha ewo London so one 8 yen Akoma mu Nsem fan club ye chiachia mo sabrei wo so aye ready papa ania link no one mo share ti bomoden na mo koso an share platform ahodo nyina esom mo nkoso na mo share wo so awutie yen ewo radio no so Akoma 87.9 Akoma FM and jason kokra na yede ema wona adehia mo Facebook na ye bobo register no etu wogina Facebook no so abomoden na ma wonsa so ne ehunu sampa wo so ka ye ho pa na Akoma mu Nsem dwumadie no yede eba beso mo Facebook fo no mo amugina so nyina me ente onka ba bia wo hwe yen edi frame Ghana Akoma say I say good afternoon to you all afei kwadwo ajay wasi am late unya nye late kura fe ne ebe hyasiem Abdul Malik Fosu Junior ese wo hwe yen Ma Aisha ese wono so ehwe ye papa Solomon Kwabena Efa ese hello abusuafo Adwoabo Ahema Delis ese good greetings everyone UK eno no so wa wono so ehwe ye edi efre wo so a wo kai wono bomaden na yente wonka Gracie Adom ese wo chiachia wo bibia wo kai ho ewa Akoma mu Nsem platform ne so no enchia sronko enko ema Evelyn ya enso ama Tom Sop ewo ho no mom bomaden na ba bia wo hwe ye edi free no ja eto emaye na yentonka Insia James yehu na asai ase good afternoon na asai ya jo so papa abadwafo nyina so aye krado ewa ha na na akua koko na good afternoon na vem ama atade daw Akoma FM 87.9 sasradi ni pe guswa no aye 87.9 Kumasi Pastor Julius Ama eje tiato abande ni aba ajachi dia yewani yakafo really Evangelist good afternoon Evangelist akasemo no ase nansen minim bia ye nye no fe na meto fe no aba se bibia boko adum ni kura enra mpesua so aprobode kwesi sei ya kama enra mi mpesua so ko e vote no ah benya vote die enya fia delegate den David wo mu David hands down ya ye bibia wi hands down ya kono sheshe hands down ya fa wi Miss Ann enso ewa ha oba pa kosia Miss Ann enso ewa ha na kosia popia sikapa sa nana kosia sikapa pediampa edinedi akoto sa ka ho sa akoto nana kosia sikapa sa akoto my god edin what a name enyankwada din edi adan yebo ana edi na de do odi so ne yebo odi ya den so nkofo obidi producer Ishmael Haywood eje twa to wano so ewa hase ya ne anya smesua engine room wa keka ne omasi ani a ye nyina ye ready ya de ensam no ya de besom na enra said ye conversation esi call atiefo honom ekwa wo mo ho pa na sa nneoma na hadwene wo ya fie mum hadwene wo fie mu papa se bia nra discussion wanya bia ntia ye kan ahoni die wo ye fie mu wo kwa na uti fie na wasi ufie na atim na abeburu ho a ye ho se sum na so ne obi anka wasem na emomo no so akọ han wo bi dan na dan wo kọ ye no bo opedan ya wasempa ba bi environment ni ye neat Akoma FM 87.9 eti wo ba ya na wo so pe ba bi a environment ye neat no a wakọje obi dan ya wo mpese wo besiesie dan ni mo no
eno ho nkomo ena enu aye hyase na ena sade ebe ya wo awudi sase we ho fo wo be hu sasem na aye kan eye ni brent no ye be bo nwoma akohoma so na ye ni rent control mpanimfo abetwe nkomo enkomodie no be kwa wie ye no be hu se aso eye mra se me ko ha wo bi dan ya e wo se me siesie ho anasa media me pa e na media me siesie ho no experiences no e ba bebre ye bobo so e ma asa na de nkobo ni ko se me bisa se wo ye fie wura na wote ho a e wo se na na akua wo de tua wa no se media asema se de makana asemu a wontie etime de meja manaka ene wo abepra no no wapra because fie wura bi wo ho no ma obeka se de ekoso me nim sa baba ya wote hei wone de apra de wo mpra adwaye wo ntwi na enso ma ka wa na adwen se wonye da no kwa fie wura bi de do se me ko kan to a wo to me ho kura nti no menye ma adwen se me kan ama sa fie wura no mfamra ha ye be dina sama ma de be boa no because any rent control empanimfo nyina edi nkomo a ye be hwe na sa nti se wo ye fie wura na tenant bi e de wo nam sa na ye animu ama wo fie wura wo bre wa kobọ kasi fie wa wie mo bi aba ha bi afa wo ma wo na de a ma me fa na bra na ye mo wo ni wasomdie emfa wa de ma jama obi bi o te se bia no omomoden no mra Akoma mu Nsem show so na ye mo ano na ye nyine ha emfiri no so obetima fa production lines na ye de agu ase no bia so wo ha obi e bia tenant bia betena fie one ni kunu story ade bia ntokwa podwa na yere pemfo wo tetia na ya se ma na yere na nya problem on fa na mra yen na ye nka ho asem e bia wo efie wura meter sem omo no wo twen light be kura ye ntua water be ye ntua ama ka kire fie wura na se on fa na mra yensim konwa na yenka bi emo ano ummo kan kusifie nto cement aboden enta yon rosunwe wodi ya fa wodi ya pasa ma fa production line fam sesia na yento so eti nsema ya bobọ so wo ye fie wura na ebi hye wo anasa wo so kura wo ye tenant na bibi sa wo ho no ma ha wo a wo so betumi dia ba na ya hwe aso ano e dia ma 0203 933 582 0203 933 582 anase 0552 601 529 0552 601529 0552 601529 yegusua etwen se yebenya rent control panimfo na ye ne omo atwen komo nam se bibia ye e wo wiase ne abrabo bia ye bobia no emra e wo ho ye tinti mra e de afa ho eno tie ne enra nkomo no se de atwedi si ye ne ye bekwa homa no so ye bi so omo se aso e ye mra se me ko han wo bi dan na me ye ma adwen se me mprafie ho no ma efiere atumi e ma no eye yi ana na ansa na no eno ye ka ho de di asem ne de na che se kis enkofo biebie ye ne de no kwasem ne mema ne bebre bre e ma no bi so bre eno obisi nya sama mo kanom enya fie siesie nko noa ne nipaduam ne nipaduam o the body you know your friend the body overhauling mechanic 87.9 the body overhauling mechanic say nipaduam mu nyina hia overhauling Nsem keto akra Nsem bi wo ha na so ba kwa no ya sesa aboafo a wo be ka se ene bi asem a ko busa wo ba no ko busa be ma na hyehyɛ ye ho ne hyehyɛ ye ho ye ntumi an kansem ne pote so asem na da ho ye di fi ni wo fie ni mu a ye se ye mpra ye nsiesie ho ye twitwi ye bibia wo fie ho so dia baye bia Akoma FM 87.9 Kumasi ma mi bi kra ba ono wasi ni fie no odi amma mo se mo ntene mu wasi ni ho se mo pra na mo pra esu mu nchen bola no na esu mu nchen okokan ya mo si buei omo aka wo mo ho abom ono fie wura no omo behind dem fie wura no lo ono tenant ne mi ensa ka omo ho abom eno mo atikuo eno mo so di tie fie gangalies ena gangalia ko fie wura ko kan se hey marijata ma ko anu tu ai ma ha dwene ena ma bi usisi ono so wo pedi fie yi o ma ne wo mese Akoma FM 87.9 Kumasi Magic Kanina. What remember 7 months so wo Magic Kanina and sana what 12 fie ho dia wo ya ne so nye dai enye okay o se ka mami so to me odane dia mo o mo se de bie nyom edi tim dia ya line ya ba na ba
osi odane dem o mu bie aha afi na aha adai enyeje na wo ma so enyeje na che se kodupa Paul ada na ayesa so osi wo pa chonti etiefo ya tene ye dia che no ye engineer ye be ne dai na mo bie nyum tim unkuwa na wuti fie ho wonkuwa na wuti fie ho na maami kwa kan ya eno so aboyi chese mu mpese enipa beka mo asem wo ho efina na ni nyina mo de yesa ade ne wo fie ho na wu fie anka be ne sa eti ade na wo yesa ebi so motuam enyagro ewurade yesu wo ye free ne tiri so akwesi ne kopem ne mo na no ya na ede ade a na na kwa di huni no ya na eden na unse ahuni di eden se oba be di huni ahuni di nka enye den na nsu bi ni mama na ye den ni papa be di huni eden na ka no kran kese se ye ka kiro se wo t-shirt na e hye no emu ye fin ebon si ankese se wo bi ka wo bi nka cho so wo motuam ebon enti wo ankasa yi ho na siesie ho first uni sika wo di beto sure ne deodorant bi agu hu a wo fa nka etwade ne wo pa mu mienu na nka wo di bia fa ha ye beto ne da bai ye kra da so ye da so ye every weekend say ya ano papa me so ade a me ye fie wanchi na na ya fa ho no wo dia fa ho me wie na chese because enye ni penyi kama enye ni penyi na benya saa 20 cedis no ana 15 cedis no ana 30 cedis ne se wo koto deodorant bi dia fefa ne ho enti wo de ne se anka easy nyame ye yadom anka etwa de fofo le sidi mienu benya bi fofo le bebre kwa wo de wo twam wo de bema wo de afo wa motuamu kakra wo de afo wa motuamu ha kakra wo wie kura na bi hwase ehwase ye ewurade yesu kan ye peja bopom no se ya mo ba fa ye de wo beye obeye ne den nanka we nyina wo de bia fefa wo ho kama ama wo ni padua mu ate fefe kama bema se menka oba so se menka na hwan ne nkoka okay obi tumi baha sebi obi tumi baha na o se mi kunu se me ho bon yesu baha ye yesu ye ya ti ade ne se na omontia na mi de mi giri se bi nte me sa na me hu se e bi nte na wo so a wo ka kire no wontie okay anka nipa na wone ne nam no a wone ne ekọ no ono na betumi aka akire wo se wo boyfriend na ono na be ka akire wo se wo ku na ono na be ka akire wo se wo yira ono na betumi aka akire wo na wo so se wo didi watami wan na emena meka okay mi betumi aba beka because mi suro se be ba beka sa de na akire wo na ensuin ye jansun ensuin wutumi ye na wo de ase no eno eyi nka bo na ekura furu nipadua ho enso wo de wa suja na wie na ase no wo de fa gu baabi na fa nso no na fa nsuo kakra na fa fefe wa motuom enu ano no wo de obehu se eyi nka bi e wo hu nyina kama afiri wo ha wanum body tide ye wo hoyi wutumi twa body tide kakra na wo fa eyi bidie na wo de kakra som wo de chichichi wanum na wo se ase ne bibia kama adan se bibia ye nkoto bibia ye nkoto because bibia me menya bia to ebia wo so nya bi nto ebia pastor Julius benya bia esika ato bi ebia me ntumi nya bi nto ama wo benya sika ato ebia me ntumi nya bi nto evangelist benya sika ato ebia wo ntumi nto ense nyina anyepe enti yesua de da bia enti se wo se wo betena ho ama obi aba be ka asem na kyerɛw na wo ka kyerɛw so a wonyi ntumu a nana what ka no mame nko mema ne ho ensamra pastor Julius mame fane se wo yire ne me na wate sa enka ne bi e wo me ho a wo yire ne me egu anim ase hawo say yentem se awarefo ne ka no yenka ne sei obi arim se pastor do e prem straight to the point ama moto mo bon de aso so me nipa na be ha me be house na moto bon ya kan no house se munya sa no sa de na ma ya de asen krofo life no
ano yan kana say ama motomba makaji sama ama motomba ano na ati say yire ni mi na bibi sanko ya ma motomba na say unka no kre o mpe no kre do do mpe no kra o motomba ana ukunu ba tampa me say ama o motomba say ya na we na o motomba no ka mebo me nsem ame ba de we bi o kanu so ya na enye me ma no de wa musika na ya na enye say pastor mo akra mo ya sofo mo kire say ye won komo bi wo hono ma say obeba obisa de afri ni kunu hono ma enye tama ofra adwuma ba e bi adwuma ne ma nkoyie no e na akogya ne so eye ma na aduane ni krokro no ade say bi kura homa che enkomo no mo no na wo de afam etemu mema no so kamo ye ne san kenye yi ana won se bema bi obetwen ya ma asam na hia bro so na bufu aba bi kura ye guso ye de ano baba o jawa sa moto om kankan ne ade e ba ne sa no eya na yo na go go dia san de wa we kan bufu na aba na wasa utwa ma bufu ne ba o de bufu kan dia san de we kan na yi but me the point I'm person me establish from the year can you say abe and no cry and no cry bia eya so that's here na said ye can na ya mana ye te say asa ye won ka te say oba biti eba sabio na pampam bo ko kan o say mi kuna ama miska tin yo mi kuna ama miska aden a na pampam bo ni kuna ama miska tin na pampam na wa pampam bo na say kuna ama miska tin na je say mo pampam na mo mo pampam na emo enti ade na de te say sabi nipa no besi aka na ana ampa asemi ya yeka bia ya wona ka ya yeka bia na ama ya wona ka ai ya pese de ka nemum se nipa na nka na ka ya de na so me de bia me ka na se ma wura mfini ya no na hwe de o ka se ya ampa ananya ampa se ya ampa de ama wo de so be kokwa ehwo adwuma fi se bire bia ama ne ma se nya ho ne ko bon ya bia ko no so wanka na sa enti fa we ya jitum se etoda ne ka no so etimi ma nipa no ebia otetena but yen yo wa pampam bon na so kuna ka so wa pampam wa anka eno ti sa na wasa wo kana obi anim se ba na pampam bon na so sa na wasa anya sa na wasa ka but wa ka wi ntani to obo ma pampam na bon because o kana sa okay ama wa pampam bon okunu se do se kana so wa pampam bon no enya nti obo ma pampam na ko so wa bon na ba ko ehun adwuma se ase na asemete enti yen kase obi sabio o mira ya no obi mfani watama na so obi nka ya nkyerɛw ba se nya ba na sa wi a ye mfa no nya twi apia ana se de o sikan no kwa ana se de o sikan no kwa ana se de o sikan no kwa no wanya kan wie wa kan wie no amade abie ma menko wie mu sa ade na eye no kura menya ye na mfa so wie mra ba twa ade kye ye waka anya wanke ne ya anya de o kan wie so akwa wa pampam no adwuma ba twa o besa be ka so wa pampam Akoma etu de wo kan se ekwan bi obefa so a obeka ne bia no e wasa wo ye hwehwemu na te sa wo ye ho adwuma te sa ye ho adwuma that is your primary job but ye ya tra de ye hwe awarefo ntem se ko ba se sa anya oba ne ko ye bema ana se whichever way se oba ana bema ena me hu se me spouse ana me hu kan e wo sa problem na ekwan be na mefa so a meka no a enkoye ya bebre a ebetumi ama sade me pe no metumi anya ne sa ama sade obia wo sade oni ne kunu ana na yedi agro edi nkomo fa okay ehona na asemi na afri me say me ne me ye flow pa me ne me yedi agro ba na me bo yedi to ni ade a me yedi agro okay enti ebia agudie me abetumi ka se afri okọ no ha ebia wa motombon amen agudie no na oni problem enti dependent relationship a woni nipa eye na ewo so what ase e na won say kasa ho ama kasa sa wo kasa a offend obi no ama de wo fi say da wo sikan eye no enya sa na yema obi o kasa ho say me ne so for same wo metima make a statement to so for same me won say kenya problem ya to so for same eye problem so kasa de so obi kasa offend obi no ninchire mu se de tie no ama but me de na say no whichever way be nipa be can de no the reality of the thing is it true ananya no kre okay saa de no na ye de deceive your be I'm not saying this to admonish say obi hu samfun so obi hu a can anyhow that is not what I'm trying to say okay but I'm say the situation at hand no whichever way be obesified addressing the biano yes dey obi fie na say obi fie it is how kwachire obi say obi kan say nchire no kunu anana yira probably all fie that to work that way but number 2 fie dey en work sa nti me dey na say whichever way sabi preduasa wasebon
ukura ka cha se wasebon se di osi ka ni bia yade ama yade yo nanso am passe de kan no kura say no kura the reality on the matter say one yan wadwuma kura because one can here ade che be sa bon that's the reality so one yan wadwuma the following day ade che bon da so ho so the say e bon e ko so one can here no you have to correct a bon here. Okay. Can here. Evangelist, yan kan say, yan kan gina bom na say be kwa homa no so na ye rent control penny for na kwatwen komo. Sa be ma ne obate compound house, obekwa adwuma baba bia ne ye ne ko adan ya wo yira ntwe adwaye, wo yira anye say, we anye say. Se be ma pese waka, one kan say. Okay. Yes, ka rent control penny for ewa homa no so ye ne senior Paul. Kofi apia ebe twin komo. Mi wura wie me ne matie for emo ha. Yeah, yeah, that's a pa and so and no brana. Mona my Ghana has said the Mra yatintum Ediafa a die hind dear Yadina Yadia Shamonsa. Every year bisa say, Mra say, me what now will be fear, se compound house, said ye Tibiano. Mra say, me prefie ho, Eddie one near, se me to Samranoa, yet me to be free fiona. With them, a medase, a T4. The kind. What I mean by that, I say, I'm going to do the Bible, I can't watch them. I say, I'm going to do the boas. It's say, Okosuna is she, Nessa, one bra, the children in this margin so I had two. Okay, question 17. A whole any night, a dear we are, who feel a bit man, I do not so out to. Now, a young name playing when they are real book, if I be away. It will be a wound to me and the emperor. So I also to make medical report. Every chief you and our co-tenants and says, yeah, but she and I'm Mississippi and I'm Hunamutino. Into me and the emperor and no poker and if we engage you be. I'm the commitment there. Aprana was what me there, a triaka. But we see because my hands and the mean triaka, the mean pradia, it's Yamra. Okay, yeah, that's a party. Mona Mrano, our Monsam National, I was a fear of one and a shehunu say. Samrano, a year Juma, our one of my fear, Manuti Fanny sat me a feura. Now, will be a behind me, Diane, sir, rent rules. So now, one of the mine, I was so tintim, a more an answer, a quambana was our fashion, I know. Also, putting him a war, a fiona. And now, said the a young Papian, a B. Kind not to go to be a two kind. Now we're 2 kinds, one or more the co-tenants in a man. Now I didn't be sure, sir, and what was there? The DNA, I want to feel and me there. Estating on a tenancy agreement in the baby. We see had the Praha, now watching our tree, and now 3 days they are not near the Etra. Who said to them, we also see one now, so no, and never good one night named Judy. No, never pra. It's time a bishop tenancy agreement in say we share the emperor, but we go and do so do it. But no more be a have a pra, of a pra dia at a Bosini Biano, at Wuka, a say. But I guess I was sitting room. Number be who a pra, I was set where opera. Akoma FM 87.9. Na akobani se bia mi ankasa mi si fie no mini ho na emom no tenant bia ebia dan menyante ensem fre ho mede man se do prapra mu a wode no kura mamia enne mafa ne se caretaker wono na bia wo hwe efie no so se kwabasa sa problem we se no se ebi kwaso e wo fie ho no ma caretaker no wo tumi se wotimi ya ne yiram se asmasia na benten ya wabetena fie ha wo pese obepra no wobetimi agina ne tumi so se sa kwan ya wo fa so bia efie ha no betimi ayi wa frifia se nya fie ra no a caretaker no so e wo sa tumi no that's it. Caretaker no we use no normal title we are said the uncle there is the atu no so na say obetimi ya afre no now the call meramu dia mbran no caretaker no you will be it will be a power of attorney amano that is Serwaa need me 2 minutes be ama the person is no cause power of attorney there amano I say me ni ho a gina mu kama asem me da padievi ade bi e ba hu bia no gina ho na de e kama me eno no what the callers no ku register na ya dia tun ba o ka de caretaker no say bi onu ni
title biara na so ni document dey say the group of persons win you may qualify say may caretaker but so be power part to me dia with me jina even court supreme court na ndo court me jina aka asem bia wo pato de pade ho ayede amount be kama kan ya but the caretaker no dey a title reform but power part to a tumia ayede emu dia and I say be ability the power to be at the amount na saa prane ya cha no wose fiewra kan wana sa media me ye fiewra ntini kwan sa me prefie ho na tenant no epra ani fiewra no anam sa bia ya na de ni dia ma no sa wo ye fiewra nti bia tenant ya ye bepra na so oboa pa ye fi chekere board sa tenant fan kotunwo no eno so ho asam no sa na tie before everybody say or this year akwa agent and leadership by example and you know a fact bills mean I will see piano. I feel any allowance there. Say, be a me feel and made an emperor, baby. It can be like audition and quite also whoopra now or more choose where after Asian, which you know, most of the feel up to the service, Serwaa, Madama. Say, it be a important training issues no acquire anymore. Now it be a more tenants and who say be a baby moving. A plan who bear the Amamodia. They say for money educate them bepra and ya or master they say chinchina also bepra bra we feel on the day continental kiti a share for my best songs on the channel to say apply there ubia I was already opera na fiewra kwaka na bia ma Serwaa media manu ya ti fiewra kan meye no eduru me so apra mempra fiewra kan ma ye no eti fiewra bo on wase ewura bai me kan ye me de to wa to me ho kura na nti no enya de sasasam no me ka biem e won se foto no de bebre aba de na so no e ho no sase so biem enam se fiewra bi won ma mra ya ye kan wonim sa mra no eno nti de na ne ade wo fie no de wa na adwene se wono de na no ye fiewra kan obeto ne ho nti no enya de se wo be ye sase so biem e ma ye se so bi ye fiewra na otie ne a e how say e ba ne fie ho no ma kwan ben e na wo se wo fa so na e bedrum animu a mo so na mo ben na ya na mutu e de fa ho e na employee no e na tenant ba ko ha dan no na se fiewra e de ne tenant bi e be shia e na ko banu enkomo e na do na yi hute we ko fiewra na se we ko aro wo ha dan but if you write in the cafe the tenant be on pra area the Serwaa fiewra for internal control department so the you want to two of one corner there be any ejuma kwa no you want to this is in Toronto be a be fiewra any go hand down to my asem it is a hand down also one day the on pra the you say one over dance be no to go fio the video is like the video dance say ampa ete Sarpong the person is also a na plan also in the on but na you be invite no na ya change the also on the chairman say or no be finish so big say on the initial of Prague there let's was it near the kitchen camp near man mbre na o ojitu efi na asunjuo ene ahunidi ede etima koso efi no eti sana hunidi ensem yakoba se wo so mpra na wo tunu a eno no ya na emre sanam se asi atete ni baabi se sa 3 months no asi fiewra bi tu obi afri ni fie a e wo so ma na bosome miensa no de peda no enhye da ni momra mo sa ya wada ma yanya we de emfa bo ba kunkunu ma mienu se na tie Akoma FM 87 yeah act na yeah ma at 220 90 no the video no wa yesterday me say utu bi a se bi ma no abosome de sa anaza abosome here and na mi by eno no the ma rent officers me charges for say omo na be hwe say de bia sunjuro ba no na wotin there ato obi o ha oba obetuma ma no bosome mi no obi su ba wotin na bosome ba ko na otwia mi no in the case we court judge no mo ba ko no 5 days eso nye de on pastor no ma ere nso ni me jina ko adu ana se charge a ufiwa no ana se charge ere abeto yenim we so ebia ayonkofa ewo mu ntemu no se enye na person bi ma dia ena wati tinye de ema wo mra ede isa na se ere de ebeboa
but me the so much in the aba me se nyame to aya adom thank you mo be ado so me nsa bo so me ni e se fari se dan ya ta embe ka de ama won ta embe no e be free e wo so twia ahoka embe no so twia se bi ko da hotel kwa na ugo twia ahoka nti mere bi na twia no se bo so ni se bo so me nsa e bia no e man ma kwa se fiwa no wo se wo je eguska no kwasem na che se eni baabia sa wo ha wo bi dan sa wo time na aso anasa wani enso ade bi ntina yetu wa free fie wo no eni mra bia mu sa wo se ma wo so miensa free na wo de pedan eni wona employee no wo se ko ha dan na esura no so ewo tenancy agreement ya wono no ebe ye de amount eno no ye se bi apama eda woni usura ere entem eti wo be na Serwaa no watro ahye se temi tuwa ne ma wo 3 months wo su pese hu tuwa dominka ye 3 months am kwampo sikanye de emba wo se eba na se hwehwem na montam no basabasa de ni mu dia ta 3 months ne ye de be mo na konko fosu ze temi tuwa mambo so ne miensa wo su tuwa mambo so miensa na ta bo so miensa se hwehwem de be ma wo no ene ho se wo time na de aso awie but your tenants in the rent in a chair. And no, let a Montemo a dear, and Montemo a dear, and I say, they used to start from us and the Amamo. It's a Montemo, yeah, do more to agreement and say, Autumn Mamma, was only a son. Yes, a banner to me say, your master, Jane and Embra. She said, when it's a Montemo a dear, you look my day, extra far close anymore. Let the dozen be a banner with the Amamo. Yanko ne shasia di free aprapra ni ade na asa na nkurabata ne ya do so ansa na beti esi nkurabata foforo we de mebram nim se woni brema me misa wei wa ho sa aprapra ne da bia ho ntokwasem ti fiera bi wo hono mo a papa bi kan bravo to avoid ene wo ma wo bia ampra wo ba no atwa de ato hono se bosumi bia na bia ye yinkane aka ene nsuo ka no eto nkyane a e bia bosumi bia wo betwa 100 cedis na no ye de asiesie fie so obepra se wo mpra no waseme mo bia ampra me de me se bosumi bia so a ye tieska na ye de asiesie fie eno so no eho asem na tesan e kobasa me de mepra na wo bi mpra fiera betima jami a mepra na mama pra na de wo mpra ne de wajirisika na fe watimi de asiesie fie ho na for aya na employee no ejina ena adwuma enkofo eyeso ebi kwa adwuma ahomachen bi panopa ena esikan na ye na ewu mu no enu ti be na ma Serwaa fo ne bi ejina mu se ma engage bi se ba kwa de embepra but maybe where etichire sona de se Serwaa ka se before we am na bepra wo so fuaso anaze men fuaso one of you with my prayer and one say be we have a prayer Monday to Wednesday one the prayer Thursday to Friday so if you say me with my prayer there or the catch me say if you no any position will be one so I want here here if me know much na say the aka na me say no so me prayer e be you know ya man prayer but anything china say to me no one hold in with my prayer because me a prayer so no a form of insight also feel that the sitting in Akoma which is that tension and the PSK and that's also mean baby buy one if you run and also add to us ye bada se pa Saudi akokreji na minim se tiefo etie nso ate omo ase wo sa kwan so ye bada wase pa na omre na wonsem atwa to we say a chat to say mestre say obi bia behind the no Serwaa no say within 7 days also my rent card more tenancy agreement there amount it mestre Serwaa behind them biano and fast bia me fan say maame and me papa and I'm asorba and I'm cool me senior who can say rent card new our ya so na no near there 87.9 and no nice susu card no na January to December so 4 it is a free and Emma would be a bit my boy buying 4 years. Okay, if you're a for now, friend or motor rent card and some no, so person would be Eddie Juma, I no Benyano. I know they are so young corner of Benyabi. Who bars are 20 best against this no tobacco 360 percent. It was a bar one. Let's run so they have a bar. Let's say by Busumi Bia and sure and a market is it and come by who said you see can the aka.
ɛma ohu sika ndi aka sɛ sika na ɛso sika kakra bɛsɛ tenancy agreement ɛne rent card no ɛho hia mpɛntuom bɛba no wɔte menkae da mekɔtena mu menkae da mekɔtena wɔn na sika wotua sei na akɔyɛ sɛ bi ntɔkwa ɛne duabɔ bɛsɛ wɔn mu nyinaa kɔ so a ntɔkwa ne saa basabasa yɛ nyinaa no ɛtuo ebetwa. Yada say senior Paul Kofi Apia were senior rent officer ewo rent control departments bompata aha na papa we di ne dwuma yada se papa ewie ene wo bre se wanya brepa na woni yen atwe enkomonti na na minim se sade echechemu na ba ne de mu ada ho ene gura na mate rent card se susu card no eti fiera for mu nyina mu ko rent control na mu ko gibi nte ne da na meji ni mfie mienu aibom da bi ha ne amake da bi ha ne amake me da bi ha ne amake so omo abeboa ye da omo ase ye fro mu se no omo gi ye so se ne ate ne ma ase se yetumi ehun se efiewura so ye so yetimu fia mu ntumi nsisi ye un se efiewura bi wo ha wa hyeda se wo bedi wani wonde wa hye ne mra no no wa hye ne mra onfa wu sika so ma wo aso abuoi enti se ye hunu se omo so jeje ye ya yesu ye betumi a report ama omo enti obi entumi ntie obi fa ahodie so efi se wo hia me na me so mi hia wo enti se omo ma ye nkyeremu se ya ne yesu ye hunu kwan a ese se yesu ye de ye fa so a ye de betena fie se wo tenant ntumi nsisi me so mi fie ra me so mi ntumi nye de ensisi na ama oman mu aye de evangelist be hu se nkoma nana wano ansi wa oh we no an pato me na mi hu se wo bo tiri nkopa story na se papa no nkoma na no odi no rent nkoma na no odi no wani je ho pa e bi twi wo hu obi di wo fie wo hu za okay enti ye be kwa na ye nkoma na ye de ato aso de na wo so nsem ya wo ka de afa nkoma ya yera Kofi Apia ne atwen Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma mu Nsem 87.9 Kumasi. Okay. And a tenant so one jinabia. If you say Nasa Metama Sukrana me 3 months. Metama Sukrana I am national anthem. And if you're a baby the tenant for Luciani, you know. Okay. Yes, see Metama Swan. No, I'm swimming and son. Musumi asan kwa minya bia obasa musumi yenu na ontuare no tim to obetwen ya manetamu aso afa na bosome miensa no se ni ba bia se sun musumu awie ya mo abole tama tabu tamaso o message Akoma FM 87.9 Kumasi ni da yibia wo ntu de bepe dai okay na waju akona sundie aba okay obasa ni fiewura bia so tena cha e wa ankasa okay okay yada say evangelist Samuel ene ye betwe abrochire enkomo ye bekọ Israel ton nam se obi de ne how e free Israel maimum ena wode abedan yen e wo Ghana Kumase asokwa Akoma mu Nsem Akoma 87.9 ena fei Onua TV wonu anka sade wa homa no so na emom no waworo ne mpaboa e de ahye ne nua ba nti ye bekọ ne nua ba ne nche ne na boso ba ko mienu miensa ansa na enkomo na nkasa no wura no ye ne no atwe enkomo na ansa na no Bell Park e wodwa so eti abomode ama wonsa enka bi papa T Rose no ena fei kitchen towels ahodo no ma wonsa enka bi na emwo kitchen towel no nam se emu oduro ne nti woto eche pa ansa ena asa utimete pepa uwi a wasan achimom na wasan e dia pepa biem eno ntimi srewo wo mo hia distributors pa obetu bia ton a ene abomode frese say ya 0551144400 0551144400 ba pa kwa ba pacho ye na udin pacho fm akosia wodi an ane be ma yo Israel 87.9 Kumasi obra wodi wachi ana wanim pacho ye ne papa nua na ne ba ne me ne papa enua na ne ba ne me ne papa nua na ne ba aha e papa nua na na just ejama okay onu akasa wa ha ye ne no e betwe nkomo na so wonu osoma wo e ma wo de nsam ne di nkan e be dan ya asam no san na tie san na wonim de fa ho mpacho na nsem ho na mbra frɛ me sɛ one ne yere wo issue bi nsem bebre oba no edi nani na waya wo hu ni obeya asam no mpacho ne misusu ho na me ye sɛ
ne mfam bedam okay na mo nka bi okay ti wo bra no wo Israel oni oba ne nyina na wo Israel ho wo bra yire no wo Ghana okay ti wo de wo ye somafo keke wo ye somafo keke ye nkwa homa no so e na ye ne bra solo ye ne no entwe nkomo bra solo wo te ye nka Israel nim de abode na so Ghana de abodo nkwa pawsima aduono enkono enti good afternoon. Fine afternoon, madam. Yo, etiefo na say ya WhatsApp call nti no ya na mo de mo adwen e de akire nkakra e de amaye wonu aba akosoa e wa ha sei na wo se wasoma no se problem bi e kosom e wa wo ne oyire entemo wo na asam no e bo okotodwem san e na asam no etiem Akoma FM Oda madam ndawasi pana kunya oda mama Usia Esther the year 2015 na mmono ho na mekoye ne ho ade yesi ho kama one day no kache mse ni papa mu Israel ha na abusuafo ni hia no omo pese papa ya mama na ombefu obi akoba ono omo side omo ya me data me so na me ya galamse ko mo de ne semenya bidia na bisuyo 2016 17 hono ina ne papa na wa hanu me friend ina o ka tire me na me siyo na me ya me passport me ya me bibia tiniye no o mo sha me boss ska mi tu ani sa ani ya o mo di ska da na ba ka mi tu 120 million that was 2016 120 ani ima connection money with your man scan man no mu tu scan the man papa no back there are 400 pension e na 2018 akonya bae ina me baha ni waduma mi tumpase mi tuka so short na me baha me ya start ho no mo boni bia mai ina me bi store e de man nti orani so na akapekasa bi ti ya na ebi na no ka kire mi say store na me bia man no enya me bia mini me face na senya ono anka me papa na asa me bisu ni bia ni ha no mo nti no ona me so ina mamma ba abrochi ina mamba abrochi na me so okay mate se oba me no ti aye bobla no yetuma ka sa kire me amate me so esa me fam ho agene me wa no so na ni papa nia extra naked picture asa ni di ama ono esa na o ti ho no ni sister ama ni sister no so asa ni di ama 90 awo phone so Yabotre kakra ma me wadama wo se wo wade no hwan na twa hwan naked picture edema hwan e wona ye nwonwran kiremu kakra ma yen Israel ha na wona esta ni papa ni amene ni Israel ha twa me naked picture wa be amada ya ble o de fani esta ni ya ni ko ti fani esta nanti ba ko ya fani daina ya fani da mam ko producer fo ni fani maybe some fresh buy say dia Akoma FM e to fa no ho no mo e bra so na tesa metewase a nyabotra ma me wadama metewase a enam se nam Esther so na wotu kwan e de ko Israel nti wo ko share na busuafo so Israel ho ya me so mo so wa ha no so na wada but after me put on the mada wa born naked ina aha ya bra Saturday na Sabata Saturday enkweduma mada ya die ya ada ama mabom ni naked ni papa ni oponyam ni dada ba ku mo ba ya share wa anko one bath also ni no club ba ni share sa chalo ikaya na mana kafa no this penny the man honest ni so di man na Ibina say ahana me wono ena mo no atete ko ama me dini ya de president ka mo ni so me de mama bra solo ho no mentiase wo mo twa wo naked picture no e de send forward this say wo mo de ye den gua no pese wo mo de gu ani mase ana da na wada woro wo no ana na ye fa Mini mo bi sa na tatuma mi kan me boa mini nti fiti no na oba no wa ko no fin because the signal mi tiri ya me sa if you chop money
ni papa no mo sta no papa no na omo si top money de mame sabo so so a me ma ni 20 million o ma no ma be ka bo so a ma ni 30 million ni na me ka say an cash ntumi de ka me get picture no course ni de na se so ba na ka na mo ye ma ko no bi me de tunani se me ni ntumi ne nwale ni ntumi ne nwale o so me ka say no de ru bo ni o de aye me na bi sha fo ni fifi since I mean anamo so na ma ba ha other time de be ba ha ana time mo na free izu ha ba Ghana ma be ja no yo for ho no for ko ten ye bi bisia na nse ni ho akatakata ka klaba sana stone mo na bia ma no esta tree stone ni 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 na de Akoma ni sister stone na me no ka say o de stone de ama high one can't any dan ya me ni nsi no oni ni boss ni ni o ma ya plan so mo ton dan no wo abra one can't any efia ma haya ma na bo fun se mi pia ka no ye tu fie ha ni ma fi ho agi e dan na de ban ta agi ni ba bi o tisisi a Asama okay ya oni be man su pie anajo menyanku pie anajo me de picture no kwa de afre ne producer no omu pie anajo wo abra wanka esa na nka ntire me be man na nka ntire me be one man time ina me wo ha na be man de picture and selling say your wife you boyfriend ni na me de ko na bi sha afre no mo say joke na boy no ni joke na obi ni tun ko fa no di ni tie asem no ba ya no esta ni papa we ka say yon ko sama boy ni wa hintie obi tu ni ma mesma obi me ko decide ade chi na esta ni friend me say oni don tu ko hintie on ko dem ni boy ni ko twema nso ana se ko di asem me wa na boy na oba fa ni tie na boy esta bo 20 million wa be mi ni hwe oni sano sano boa bisa de anya ba hai de be bisa stand so na ya gina no asem na ansa na no nsam de pese eto de joint ne yete asem ebra esta de to wani mo se abada ho no se wo se otu kwan na emom no wono no nya na adwen so obekonti ne ho ka ni nim wo pese wo kono e hyehyɛ ban na mudi gu akwam 87.9 Kumasi yan fa ji se bi akwam it is here this akwam so ba ma de me ne lati na akwanya ba wo se menko o se bi bisa sa chese be do no mo a obedi kaka se e bia be ma wudi nkanko na wo kwa bia afe ba ko emfie mienu wo be fa me na ma be ka wo ho eno ta me bisa sa mo hyehyɛ na te sɛn esa je tum sa wo anu ko de ya me na me kan se me di kan ba me so na be fa na ba abana me ba ha no me no that time 2018 yeah, no, I'm going to hook up $6,000. $6,000, you know, 2018, 300 million, 5 is supposed to $100. Our Ghana. Yeah, buy no, the chain comes speed, the money for Panama. The check $6,000, the chain is $12,000. The day I was about a new 3 months, I'm to you. So, almost share $12,000 into a bank cafe. On amnesty na amami ba ha ni papa no ka say na amnesty ma me ba ha no ma me ba na sa wa ma me wan cedi na ni papa no so no first ka na omo de be ka me $6,000 no o ma di adi interest times 2 na saman se no na mo di ni ku kan a even if it's kana me de ba ya na put am into ma di ni interest times 2 mo say la mo se mo na me de me ba ha no mo asa te ho no ne ba ko obetra me nsan P3 ma shona mo SS1 linia ba ko oba mencha o P4 sisi afie na oba tro wasi obi anyi ni wan sidi ko mo so so me ya ma fa bi ati said me ye ba wo ba na o tu na adun bo ni e tu ni wo bi so afo ya kanana ina mo mu pia me say ela mo so namba ha no ntino okay yadem say ya wo mu pa na so ya pese ati afa ni nyina senti mesa bi se biem se ukodu ye no hwa na wo ne esta nkomode na te sen enam se me mandodo na wo be kwa o me ko ma be wawo ena ma be fo akoni ade na so kodu na ko hu abrabo ne ade a ko kra keke no na eho ayede ukodu ye no na wo ne esta ntam no komode ne ade no e ko so wa no se de na awafo ntam na se ko na ye kama papa me tumi so na me tada bi po si me de ma bre ni ko
ama na wonya adwuma nya na sa woya adwuma ni nyina na ofre no enam say abroche for amukọ for de akọ me adwuma nyina bisaro me adwuma nyina na me frere semi start me la make picture ni bear me no ana kaze no wa ko ni na picture ni me make picture ni bear me no sama me ba sa ti nyina na me frere ne de joint na so wodi ho na be hyemu no sanya esta ne twa samfo nyine no nipa na wo twa woni no na na wo Israel eti adenti na wa musa ne se adenti na unua ba na ne kunu ne me na mada ayi se bi o me workshop atoso na watwa na wode ne nam tinti ayi ni papa pe ne twa yo ne papa ni papa ne twa yo na o sane de ma ono ni nua ba na ni nua ba so sane de ma na anti wana menti asie se de na wa de ne da so no e na all because of say and I'm almost na me be aba ni me say omo bi tue no omo test ni yes all because of say na explanation omo bi share ni so na mama ba ha na ukotu wo mo na ukotu wo mo kuro ne so man ne so na ne o mo ntam te say na ne nchini achi bi wo m ana o mo je wutum say yase up to now me no mo ntam you fine up to now me no mo ntam you fine me no mo no ntokwa ebi ni ba no ko o sane me ka pita de man me no ka ta fi ani dan ni a me dan ni okay na usa kan say mo egusu amoto aso no ano akasakasa bi bai ana ho na esta ka che wo say store na wa bie no store no enya wo de akasakasa ba ne bai de ne kofa sa akasakasa ne bai akasakasa bai ni say tell me bi store no ya na mto container and man na me maniska mo de ko table if some of bai no like autonomy mana na o daselo ene ye to say daselo ene market ni ebe bi na bi mo jae if you be sure no prim na o ka kire me say me ni me go view store no so that time no we dey sky we to me kran ya me free table no mo dey frame kuma ase o tun ko fa dey no ko di market ewo mo bo so dem e mo o fa dey no ni ko ni adi ni ato o tun we dey sky if you ka kire me say me ni view store no so na say yon one kan ni bi so ni bi ni ha wa ba ha asa me go papa me say ni mo ka dey tire eti anu mo na ekofa asa akasakasa no ebaye ai na je fa abesi the obama bi na kan abesi naked picture no so pepe naked picture de me hu ni sa how pa na msa me kura nka be ha me ahun so wadana wo so bi wa yi ti madana wo sa na ni yanku be ma wa me trampo no fa wo fa nsan ni o ana so dem put the TV ni udi ama ni aba no janse ni ama ono nanti na abusha no na mupesa me ya me omo jojo na esta na so na dia wada ho pa na ye circulate no aha no asa ni dia me fere ka tire se de omo di ye ni ide se me ka tire se papa mo ti o mo ti ni ko mi ha do ni yanka me ka ga na ye mi gala mi to ka tire se ba no di apa ti ka ti ni wo mo twa de ba bra so loi wo naked picture no wo ka tire wo yira ha no na msa wasanke ha no pa che wo na msa mi ade be ham so be hu mi kunu be ma ne be ham pa eti oba na ha no wantu na mo bia aha no tu aha na adu kama me ka se aha no aha na ka so ko mo me bi suafo amane na so no bo ne bi suafo de wo fie na amane se na mo di ye mukuru ba ni ya me na me fie na me ka aha no chamfo ni cheye ade di nkan ya wo first aka chen se stay wo papa mada mayi me ho atoso wa chamfo ni no wa sande ama unua ba nso de ama na se response di nkan free star no ba osre ana wo de abufuo bi kasa me pesa me hu sa de Esther response ada no a wodi nka aka asem no ekire no se de esi koye obisa mi se sa obafre ni papa na wa ha no ya bisa no if papa panyi wa ha no so obafre no ya bisa no if you dey me ko mo di ye na asa na video no onya bi hwai ani dia da dia ko ya ni patro na ni se ko mo honda dia ni na mpisi ani ni se ebi woni hono wa nka dia because there is full accept we ya se ni ma ni da dia nam
Mama say obiam say ukoya no say 2016 and Afri Ghana ha right ana anya ye nti no 2018 okay 5 years ni wabata baby okay na enhyehyɛ nso a wodi gu akwan se oba me na wotie maye ohwo ade na mo so nyame abie akwantu kwan ama me betu kwan me kwa meba befa wo na wabeka me ho no naked picture ni ntino wadwen free so kura se oba befa na kwa na sa esa na ye na adwen se de ensam ko no pese wotena Ghana ha se wo na wo hye wo bo etu kwa na wodi ahobo agu akwan mu a ka befa esa beka ho ma esa na papa no mo no ya we sika ne papa no ma gine wo me hu di connection so o man ka connection na me dey esa kwato so ya ni $1,000 $500 $200 no anka ka to ko fi pepe even this year ya mpona katakasa wo ho na ntokwa we ntem no this year mpono wa be airport ba ko wa san oba ba ko so o ma ti no o mo ti ni bi ti no be di 3 months enu 3 months nti wonya bisa be ọmọ mo no time na me sa try otanzo ba ọmọ ti no na ya sa try pepe ti go otan call back ọmọ che no se wa ya da ne nkrata no na afọjiri bi wo mu ana se de enti no mo che no oh ayo connection na ya da bia na ọmọ fo ba ha no mo ntino wa wani ti akwaje mu se ni ya na de ti ya tuja. Okay, ti mama musa sese ya baby awade na duro se awade na egu so ya de no sa gina ese na efri hwan ya no na ba ye wo na de nkaka se estare na busuafo ogro ho wo mo do be ma to fon so e de gigi wo mo ani ti afedi e ba no ho do afri mu ntu pese wu jai no ana se estare na de nka bi na no aka se wo pese wo no betena bi awore yala me die ma no kan na ka na ti hu ana mo busuafo de mfene. Okay. Eti say wa wo si wo jani ya wo say bo ne kwadu no. E di entina sese a wo de Esther aba ha say. 87.9. Winter me dey talk about him say. Ahala me finifi a me ni bia wo mati. Because a store me ni say e wo ho no wa yi so ni me nyina ko man sister. Ko so a ye bi ni friend. Wa kam ko so friend na ko man sister. Dan Mema hawa otiminu wajidana advance otu awa bla wan kantle ni bebe otiti ya mene ukaje meme na ya mene ni ntino ono na ono me boss ana mene ya galampe ni yele o ma ya wa na ko mo toda no me boss me die ni esini ya ya se ni producer no edini to ni fisi ya 5 years ni shi bia o ma ti blame wa family me nyina eti dia pote ana wo hia free wo yire Esther enchen if you dey me here free me what is that awalija yanti tinda me start na blabo place ono start na blabo place na me show member simple Esther awo line so minim se wo adwuma mu de na so ada ma wo bagina so kakra e de ama me obapa ma han ohima 87.9. we got mejuso yo bukuro bra Solomon kan nsem bebre ade fa ho na de aba bedro ni se awade no wo se wo pese wo kuno e de na ekoso wo wo ni okuru ntamu a wo ba nyame aye wadom na ko ohima mu a wakwa awade na nyame na mo so na ka wukura nya akwanto ekwan ya afedi aba bedru sei e de na ekoso mama Nsem bebre na no mu se de mesia start ya ka show mu se de mesi efitu ase ni me wa ka show mo de but mama nka ka kan show na me ka na se wase de di nka wo bedru na wabusuafo odwoodwo no e mo twa naked picture na wo mo de gro no ye nhase emfamfiri ho na de woni mo no so fa bi eka ho me babu ya twa the naked pictures wanted da sa ebra wukunu Solomon kodru papa mo nche no papa twa ne bema e de sende nkrofo a na de bere a wo kan ho asam kire wo no urafi me ba chao tasem we okaye but me friend me papa no bisa o mo no say ba ko ni ya ba ko e no say oni so we na edi agro e na yes me friend for tell wa me chi catch me say
ni se na mi kunaka nti me se na only son say eba na say na yes na papa me ka che me say na komo no ba nwunwuran eye de na wukunu kotu kwan na wokodu ye na nsem ba na wo so nim se afira kwantuo no maba wo de fa ye sha se afiri ho me pa cho me wa hana me papa no friend me say omo person be ba ayi Israel na me see you mate nti me na me ku adwen ho na me ka che se da me na nkwala no wa me ho nti saa de bi e na wu di kan me yankopo ya adom na wo ko na ba bi tina wa ba the family me kai wa pupu ti no ti yo wate e no yankopo adom mo ye ya na okoye na wo be ko no mo ka che me say oni tike bia o de ko nti no saa de bia e mo mo be ko bosia e di ama no ba na be tia na mo bo bosia na che na mo jitu ni say o bo ko no ye ye ma na ta na o bi ni ya e na ti ana ka ye ye ka e busia wo bo ba ta me say aware no on ti di me say adult o say me sister ba ko oda wa ko brother da me sister na e na me say ana me ko ne me say me sister na bi san so e na me ku ni ke to ana me ku da u be cha ne picture e dia tu nfunso e na ka cha me say ama si abetre na ento sa me feel back nti e wona me ku ni fu yi ase e wona ko ne ya too much wa me so e na me ko de o ta ya wa me chi ne ko kasa e no ne kasa e na ye chanso o mu chanso tu wona me no wankasa ni buafu wankasa ira gieti normal kama e wona da ko fe me se awale no o nko ntumi die na me se ablaso wo ma be e ni wunti awale na me pa wo cha wade cha no mi ye o senso mi wu bani bia me bia yo George Bempa na o de babo ma o si wu jama wale o se oni odo kitu bi mpo ma ni die na odo ma ne kwa ka 5% ni mpo ni me mani ndi na aka nso ni wu bani kwa me bia ye na enam so kasa ntimi na ye na ntimi sa ko no ta wa mechi kwa ka kire no se ni te na mi kuna so o sa ne kasa ye pa che ye chopo ni hun tem etimi ya basa na ma se ne papa ma ka che ni kunu eni ma bo ye me chopo ni so ye me ka kire na ase wa ye no mo mo na kasa na wa tu sa eju do si edu be do si mi ye complain e mo do na me se da se me no ka ta wo ti ase ma ne ka nchi obi mi na me so nkwala no nti se nkwala no enyo me bi ko yia me ti ya ka cho me to ade e di nti na sika no so mo na me tete me tete o ya de ya sika ye nje nti be na me ju sika me sika me ma fo life o mu be ni me bo nti e na me kasa me ka cham chewa e ni we tim kaka na we jai se second ni me complain man so be fu bi abona mane we no ofe no na se o ka che na down so me chop money na yire no e to obi ni pay awo Ghana ha which is no good any class of for down for catch and me chop money na me e obi pay na down for no class na so no me ye le baba akopɛ nso ama ni 50 million mo nso so mo ko ntale ana so o kasa nso so we na wo keep the song one what say wo ku wa be chema 9 million mo ni je na me say na she me to ma de me be so so nso mami nso me de be nto mi nka nto wo say sa wa na no mpedie ma mami mon kan chen me so me sin ko jani na me ho ntole na me na mo me bra because too much money me dey na me peni here nti na me so ndi kan na me bua me yen sin bi be mi ko ni so wa wale ko 2 years ni wo she Gasolo dia wo yire so aka nie wa no ye ne san no kra se wa ware na wo nye sure sa wade na wa wade ni ntina aso pa so fa we se mi susu bia de nsem le projet let's go design questions ana bisa wo so bisa bi bisa bi Esa top money na million na enkwalani school fees omo fee omo canteen fee omo canteen fee na ka ho ana o say me top money na million no na enkwalani omo bus fee omo na pa san ko na bus fee ena omo canteen fee no enkwalani bus fee ni canteen fee e etumi bi a wo de baba no enkwalani bus fee ni canteen bo ma 2.5 na wo de aka 9 million wo na ye 12 million na wa send ebo ma na ko 12 million na wa send epere bi 2.5 o de okay ma wada ko na o ka che so me 2.5 na o ka che master nya bo tre bra solo no kra se wa ware 2.5
I no kure. Ebra ben na ware na Esther ya we se wo ware oba aka ne ho. Ala we. Ebra mi ware mi ya yan. Okay, ade na ba ya, wo di oba asi Ghana ha sei, oba obo a wo ma wo tu kwan. Wo di na si press wo Ghana ha sei, no wo ware oba foforo ade wo Ghana no kura nim se, wo ware foforo aka ne ho. Yan, emi aka che press na ma bi na. Me nim che me no do bia no. Me ka ho no. E se me zini pe bi no do bia. Me ta ko me ma tie ko ni, ade ma ka che me wale no. Man ka che oni be ma epie ko ba no wan kan tle me. Ejimiji ko wale ha se me kan tle ma be ma na ka se twa se pizza me the pizza na se no mo se. Me ni boyfriend ni pizza no so wa mo ti ba na ba ma ni so APC no. Ya baba ehwo no so na Esther de na wo se bra solo aware kwan be na afa so hu se waware nam se enkomo de ba bi kire se wo ne wo kurai mo bompo ni mpo wa ba bi hin na wo kwa hu no ahu se solo ayi ni ona ono ayi abla ka se ni meja no me lisi akoka se so so ni meja ya eneso me mo amesu ko du ho enti no sa de on to na memra ho ansana we dane so of the power of the women na so be jani and we jani no be women so so jani and be no na matina in can not e kwa no ho e wo bebi o wa no na mi ko hia na yere ye ti ye gu prison nti prison be mu na mi ko nu ne hu se ni ku no wa wale de no ka kire me se ni ku na wale no nfie ni ni Ghana ni ba anasa e ho ni ba o ya Ghana ni ba na mi free Ghana ha ye ko Israel ho Oware ne ho anaso oware ni free Ghana ha ana nko de ne ko ya me se oware ne wa ha oware ne Ghana ha okay nti dia nkomo na mudi a obi a che mo atu prison dia sabre nko obi adwen kwan obefa so a obefre dia nkomo na mudi ma akọ hu se sister yi se wa ya mekura me no this or you like ya kasa na no say o ko du ho no ma na obeti obewu dia odi be solo no say o ka di ase wo ka solo ase ma na ni buafu ase na me suni buafu because me ku na say o mo ye say into da ya konje no nto o mo say ono na ama sa mistake na banki o mo ka na me buafu na mo suni buafu nti me nti ase say o mo ka say me ku na na buafu nti na me nti na wa ase sa adan na ya ka solo no mi ni wan no say me ku no say ku say say no bi sampe na so wan na me ko na me say me suni ko me ku no bi sampe me ku no wan na me say me ku so na me sampe no suni ku no bo na mpasa abaka na me say me ku no wan no say me ku ni so na me say solo be na say solo na ye nyina ye no me kasa no na me say me suni ku no me no wo me emu no be bi sampe me ni obi na ma me no so de ma me da bi eso no ono de no wo ye ansa na o be wale me on de wale no na wo keke ba le de wale me a on me na te ye wo ma nu no se sa e wono de de sa shini yan o se enti me so le yu si sa no me de me so wo yiro na me se so no mo mplempo a nka me sister nka ma mpele ho anya me ho ade na se kama nka sempo se me ko me ho nka me nye me de di me anya me de no me se mu obi nka ma me be hu se pinsa me se mu no the same thing again ye nyina nye ni na wadada ye nti de na ka chem se ni si abotre e ma ye be di nkomo me ni ni ye be di nkomo e mo ka chem se me ba me si abotre nkwala na on sho mo na yiye na ade no me ka chem de no se 2 years ni na me kunu ye na me kuna ya na ade so pe so ni mi jai o ka so ni mi je dia na me pa na che ni wi gba no kwa ma ye nso na me pa che ma pa che sta e ti do si mama ye njaya ye mo ba ku be hu ana se ye nyina ye be hu ni e jan nkwala ni nyanka nti ma ta so na kan na ma me ye nda shame nti ti ma ka che da e so pe ye jai dia eni ebo modi ya se wo be ha dai wo Christia ma ma ntika kaka ama me na me dia to ade ahya me ma na wa hye wo manso na me so benye masu dia be because ba ma me nya wo se me ni wa jombone me ni wa jombone dia na baba me se de bia ni jawo de bia ni jawo asa de me ni oba no wa bo me ho bisi sa no me so ni yiye na na epe ni tu me kwan me nko da fa ko wo ba wa be fa me e ti na si e na te choponi me dura choponi me dura ikasa me du ne ana e du
Hello. Nyabotra kakra wase sesi a wote he meti prisia meti kama meti kase mane bia na ko okay braso lo wayi wanu awie na mabisa obiem se ya obayi kan nyina me ko to mani ni kan ko question ni ye okay bisa ni kan ko question ni ye ka prisia o ko prisia na o grano na wan grano na meka cho sa de bia me don kwala me ba ya me yare nti ho le tisia me wo me ni ya ho de bia me wo dada wale me de ka ni ke bu ni ya ni kwala me ka ya le wa ka ho ada na ma ma wo de pono what the advance there another one day president Adana Mahama or the Polani advance another one day. 87.9. If you want to say, I'm not never call a new better time. If you want to catch on the set, maybe I know Mudi ni nyina kyase asa wo na akodru wo pese wo yo bai ba akoma no oh mama asa wo na akodru pese wo yo bai no na mo esa mi so ma sa enu akwa yese aso nyina wi akire wo na wawade dia ko bai ho a wo bai nya we mama which is so much kwa bibisa wo say adenti na wo kwa waye oba hwade wo Ghana say na wo kodu yesa ye nkrata mpo a ana pese wo wade di nya nkrata wo ne oba na anwene ho ama na nya tuwa ya chiro da prison asa wo kwa wo say wo wade ba ho fra kan ho ayo wo wale no ga ta ipo ha ete Mede yam fata ho keke mede tu free wo pem ada ware ye ablabona so lo wa ablabona Tell fire do man so umetia sana sana kama Tutumeka pisalo na mekan se nini jaimu tumi mekan nini kobo mekan esa na nso kan ebisuafo ni so mempe na oba no jiro tete ni a de na meye oba no de na no tete wo sanya botre e de na no de tete wo Aya mi je ye mi so tunde wa lo ka tem te so ya mi no dia mi anju na man ko to pente na mo se ma dia ko tebe aba ko ni se mi ni wa dia Akoma Akoma ni ya na wa ja ko ni se na ma ha ni ni hu she na adeku be na so Sasiano Nkoma no se de wo ka no e de na wo se wo hia de freesta ho sasi su na wono ankasante de na wo hia free no na msa wo na wo so wo ni nija ye de na wo hia free ni ho Jamia ni se ebisuafo na mo ni nja wale no ebisuafo ase ebisuafo ase ni date uti ebisuafo ase ni date ebisuafo date two times ni mo kwa ọmọ manko esta na kata kati ni ase aka kati ni kata ebisuafo na kati ni se anya botra mame ebisuafo ni se kami ebisuafo si esta ni ko mo se ni kwa ke da na ọmọ de ti ni ni ready ni sala ko láti ba ko àwọn tó ka tele ni
ọ̀rọ̀ tó ká jẹ́ pé lẹ́yìn tí ó ń bí ẹgbẹ́ sí ibi àná ọmọ tí wọ́n tún. ẹ̀dí ọ̀nà wúhí afẹ́ ní nkyẹn. Awaliduo n'ebi amanibla na n'ihwɛ mba. Yɛn nkwan a yɛfa so gye awadeɛ ɛwɔ Ghana ɛne ɛwɔ kwan a yɛfa so egu no wo na wo se wo gyae wɔ Ghana no ɛdeɛ na wo de gya no kwan. Ade a mede gya no kwan ne sɛ sɛ na mebie yɛ no ɔmfa ɛdan na mene no ku no nkɔsɛ ne ne kyɛ dan no mede ne nyinaa de kyɛ no ɔmfa. Okay, braso lo ya do besi anesa da be na benya ho aba Akoma FM ye fie ha sei. Me pato me mama friend the mission for the besi bia na ma wa. Okay, when the producer ebe to so e de amai na wa share da nam se nkomo no e wo se yetumi e to so. Braso lo ye be do ase. Akoma 87.9 Onua TV eso ni Akoma bu nse muka ho bi papa ha mani o connection so connection se kura ye so ye bie mamo da ye betra kwa we so sa Dr. Grofine ye betra kwa we so sa sedi nkan kwa na ka memedi nkan mako so ahono me bua me kunu na ba ma kwa ase we some means when be ma te ba na ye we Dr. Kwa ba se bibi aboko de abrocha wade ne de sa abrocha wade fewram Grofine herbal tonic moja dromo super ya ba ne ye ba bi sua de afa ahokeka bi wo ha odware wi anu oti ne ho obedidi wi anu oti ne ho ene ho ade sua ne ye ba bi sua eti frɛ onu afa phone na gi number no ne ye hye nkomo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find mojadura aba obia ode bekana no bia wona dance e wodi Akoma FM 87.9 Kumasi hu adanse ni ahyenkomo na se enti Dr. Ishmael ho a onko ni Hello, Doctor. Baje Femi Comfort. Miss Grofine. Obian Huaki for so many years. Can ye den. Non copebinto. Now from last 2 years to now me no ka say. No nimpanya no idea family vein. Emu hospital lab samako. Metwitwa me no mo de ma me hospital ni bi nyina send. Na me di ahokeka no de me honam ye no. Na video me de no so be sande. Just today Tuesday na me suma me bad boy or take. Na me zon to Grofine ni bi me num awia no ba ko no. Na nti ahokeka ni bi nti anyumire na mama nyale hwehwe de bia me call hospital mo mama de doctor edi kan fa me ho etena se be 10 minutes 15 minutes asana makodwale me wie me ka se ye twimuko pa e de agumi ho nti me no social na me de nchina gum anopa anyumire so me num Grofine Tuesday no doctor anyumire me nyale hwehwe na menom enu awon ezie me num Grofine anopa no ewia me num ye nyumire ni am se mani kata me hwe me time na abo 8 me phone da me nche ene me ti mani na ye quarter to anopa 8 man ti mania ana dwono dwoso kama me dwonso bi enti ahoke kapa aba me so e ka ma bo abro 5,000 crowns because in pane no mo de family vein mo de family dia ya 400 Ghana ano kra mo de drone family vein 200 ne be na ka me say 25 cedis enti Grofine dia me first time mama no bi na no ase o mobile chi ka ne be chi ma me fiefo nyina da obi atobi obi o se ne ho keka ne pa ni amete for junction ha madanse a medi enti wo ka ma ho keka no ye ne ho keka ne pa wo onko tobi no no na de me ho ekeka me no de me ho ye no me video on my phone so me de no so be send no ama wa hwe na sesi a me num Grofine no for any week ni kra de me huna ni nyina asaaye me de be so be send no me da asenya me hira mo na mo kosoma eduro ni komu saa na ye nom na me de nyanum ni Amen. Wow. Yo, any wow. We can pa owo no. Woti ma se. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na Nyankopon bo ahonka kan ho. Se de be ya obehu se bibi ewura oni padua no ma oni padua ne mpe. Nti wo se ho keka na che se allergies
bibi wo nipadua ma nipadua no pese okutia no na efitia no pa kopi manwumre ne wati hu be meet empreduasa wa bra wonya we normal na emom se ba se wudware wie na wuti hu gise okofa afi na odwene ho obi kura kofa wadu dade no de adwene ho dia na yare numgro fa magedro no yenya free ayare enoma be miensa ana enan enum de kan yenya free aduane yedim de yenya free aduane yedim ne fe no lectins Akoma FM 87.9 Kumasi de yenya bi free infection ahoeka ya ade a yenya free mojam nipa bebre timi nya free mojam nti wo ho na ho se ahoeka no wo keka wo titi ema ne bro so a numgro fa magedro no se de be ya bibia be kama de yenya free ye blood mu na ye mojam no ye friend polycythemia vera yare basa na omogya no emu ayedu emogya no emutimi yedu ene mogya no 120 days bia no red blood cells no expire na ye ade bia friend bilirubin o se free ni paduanum free ni paduanum pe ade hanwekaba nti wo hwe omu hepatitis omuti hu pa nti wo ye obi a omogya no entimi free Kumasi bilirubin no ebede wani so yellow eno ne ka so wanya joints no misira no go from magedro no wo ye obi a wo hyase anu go from magedro no a wo be wo Johnson astati yellow e mane nye wo hu saa bilirubin no ene nipadua no free nipadua no go from magedro no se de be bibia e be fine de etosu mienu enya free enuane ayedim e friend lectins saa lectins ya wo enuane bi mu a yedua a ehye nti wo hwe bayira ehene lectins no wo mankani ehene se de be ya saa aduaba no hyefom a empro na Nyankopon wonim se yebedi saa aduaba no nti woni mo sajarite 87.9 Kumasi ko sajarite afra enuane se de be ya wo de be fra onuane no wadi nti wo hwe aye nananum omunya bayire mankani a omo nsensene hono no omo hohoro ho no matwitwa na saa monosaccharide asa lectins na ewom no na de abefo de enya bayire no ani asensene aduane de ni ahwehura ku nya asan hohoro ho ni asan ya chi nti wodi a lectins no ebi wo ha ene omogya no react nti obi wo ha odi mankane obedwi no ho saa obedi gare a obepuse na ni saa mesrew faka aduane ho a wodi anopa no wan go fa magedro no awia no wanom anwumre no atum na aboa saa lectins no Akoma FM 87.9 Kumasi lectins ni sa nya bi free ya dwene me formication wo hormones ni bi ekofom a ema oti ho nti wo hwa aye maame mpanyimfo no wo ho asenso nkronsuo bi ewio wo ho na wo ti ho wo behwa mpaso na aboa bi anim eye hormones na ekofom na ema problem no self hotie na ichi no nya bi free infections obi ho infections ba ho wo ti ho bebre ti wo dia ni se obanu go fa magedro no na aboa asese lectins no bilirubin na wo mu ebeyi afiri mu na formication so ayi afiri mu se de be ya bibia ebe fine di number no ne enche ba bia obenya growth farm magedro na to Akoma FM 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yadi ya kasi ye koko eni adre friends intozalem ena afra aye growth farm magedro no saa koko no saa enoma ese lectins ewom se de ye ka no nti wo dware wie na ho kekawa ade bi wo nsuo a efe kinetic energy se wo de nsuo kan ho na ko ka saa lectins no be react nti na obi wo ho dware wie a na ne ho keka no wo dia ne se obanu go fa magedro na ho ato na nam se aye ne magedro so kwati woni su brio go fa magedro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho go fa magedro no wakoma bo periperi numgro fa magedro no unsa ne una yo titiritiri sade boni awura ni paduanum numgro fa magedro no oto ase twen honam nyina ya oya wotra fa akocha ema osisi ya oya numgro fa magedro no obi wo ho edura na dwa wontimi na mogye wo wadwum no kofom numgro fa magedro no se de be ya bibia be kama aduane si wo na wontimi ni di akwaya yare numgro fa magedro no ye nua ma menstrual disorders eno ka ho ne ye frɛ Dr. Menses ema ne nti ye kura word be enson na Menses wonti emfie du na Menses ma ye go from 87.9 de ba entwa de ba tot de ba na yi clot onu go from magedro no bibia be kama se de ye ka no infections betimi am wati ho ye onu go from magedro no bibia be kama empompo bobo na epaya misra onu go from magedro no e bo trimu a ediwo na eba se de ye ka no udware wie na de afi edwe ho a misra yare onu go from magedro no uyo ba ana bema na watenka atia ira hwehwe go from magedro no se de ba bibia be fine
the number no near chiro baby obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Ashanti region had a baby obefa bia say a pharmacy shop, herbal shop, chemical shop obenya grow farm aduro no yan kasa so wo car say din na mo man baby a eton grow farm no wo hia car na to aduro ni bi car no aso ye wholesale obetimi atubi aton na emom se wo nkranman mu na pebi ato akọ o kan shi drug land kinswork herbal tinatek na naboache angel repash ashamafo nyina akọ Ekus pharmacy house of drug and awidama obenya grow farm aduro no wo ka so akọ datus obenya grow farm aduro no biato datus opposite bi ho saa na old market obenya bo trap of juda tamafo nkọ da naboache na little george ho obenya bi amasaman ukona na heba post office opposite wa obenya bi abesam ewo asama kasifo nyina ko amen wusu huma ko NS pharmacy obenya grow farm agedro no achima odanfo nyina ko chumasi drug store obenya grow farm agedro no agros road odan kwan no kofo biafo nyina ko Gapsid pharmacy wo nkokwa ko hillside ana anti akobam takwani priest afo nyina ko owaso obenya grow farm agedro no takrade fo nko AA mensa obenya grow farm agedro no Cape Coast fo nko boachi ansa enepena wo wi ni ba bisa awrade a obenya grow farm agedro ni bi ato wafo nyina ko 1000 pharmacy na obroni pharmacy obenya grow farm agedro ni bi ato saa na wokọ tamala obenya bi wo PK Gombila wo mra bi abehun se wo ho keka obia no hwe grow farm agedro no se de be ya bibia be fine the number no ne nsori so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow farm agedro no if we say grow fine makes you grow fine nyameka bibia dasane eba betua adisuane so Dr. Grow Fine yeda say papa Kovi organic tiger nut powder ewo dwa so yede ka yaduane ho kankan ne koko ne nkwa yaduane no wo de beka ho no wadi nam sa wo mo aduane no aye wadro ebeboa papa ama ni padua no agina ne na so afa nsuo de wo so de a no asabi na wo de afra me ka so obesabi de afra na kire se eye powder atadwe e no maye no powder kama edon to da sani bia ehia bi pa nam se vitamins A B1 B6 and C ashebo ma eba sa minerals ne so calcium iron potassium zinc and sodium nyina ewom 0505 408862 0505 408862 afa wo petom brown wo bedie na te cholesterol so sakakra bia tuye bebre nchare ben ebe so abusua ne nyina so eye home sweet cereal lego mix eye tom brown wa wo de wheat emo and soya beans afra no kama abata ya mama esua ne de mekanfo de kirew enam se ho awone nuro no edo so pa eye de mankwada wo pani wankasa so bedi bi eno ntenom wo kwa dwa so ye ato ne dewu afagu fie nam se nkwada die no na mpanimfo so edi na ye pani pa na pese cholesterol ne so te de a ena na home sweet cereal lego mix ena mekanfo akirew 0546921728 0546921728 3p garlic mixture garlic edronwa nwaso bibini ne nsa no eye 100% garlic nkoa ena on matwede aguto mu a enso bia nka ho won ma fan kaja emu ahode ne de swani nsa uka kire won ma edi adanse edi de bebrebe eno nte wo so kọ na akọpa bito na so adanse die enya uchefa eba no vitamins and minerals enkanka any vitamin C no eye 3p garlic mixture wo ye ba na wa fiche kro no enema nkoye wo nkwa fichire kura anasa wo kwa fichire wote yawa wadro eye 3p garlic mixture 0201000021 0201000021 edemo siesie na de wallpapers no a na de siesie ya de boys yi say eno onya wan room a no ato de boa na chese wa pet TV bibi a 32 bi ayire so na bi a 45 bi na wa pet TV strips light kama bi sa no de abo kire na afi wallpaper si wa hihya ne kama enti ani agasi wo mu wura dem wo pe na che no won ti ase akro wura dem ho no ma na che no wallpaper sa efe any TV strips light for ni kire mom e wa Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wa wo pe bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light airport
magic chemicals, waterproof chemicals, and stickers. Say who to nika krebi, anasa open nika krebi di wankasa ujuma, anasa wo store, wo shop, na upe biye 2 egumwa kotono. Furniture mukumase, kumase do meses anoche plaza, one more danke sienwa emom, 0554114878, 0554114878. Dawood Herbal Hospital, Sashinina Droninie, Dr. Apejo, na boys, and one call almost said that one day, Pejan Cocrafon with Peja Yachenina, and a woman mana, Peja, and to Dawood Herbal Hospital, so we are Bemana, my own for more, and your point to Bema, yeah, what in no become we in West and Mississippi, not just a workshop no Peja the amount, Nindron Aya Dawood 360 capsules and ointment, kabum, never 2 years, a fade Dawood Herbal Mesha, malaria, and typhoid, the Indian and no more to I want to minute the wardrobe and on 0201681717 0201681717 La Quinta Lodge biaya kwa dajojo ho ya serve breakfast na mini ba ho na wonya bia twetwa na kama internet so gina shom eno nti bomoden akwa wo pe ba bia ground so no efe na wo ba gide adi udwuma eno a ene La Quinta Lodge. Bookings and reservations yem frame 0531259741 0531259741 one watch akwan ewo kokoso last stop one more eben White House wo ebo no so eda from papa Akoma 87.9 Onua TV eso eni Akoma musem dwumadie ena guso etie no ya da ye ho abasisia fiere me ye do se me kan to me ho kurante no menye amadwene se me kan bi amasa fiere no mfamra ha de be dina sema ma de beboa no because any rent control empanimfo nyina edi nkomo a ye behwe na sa agent se wo fiere na tenant bi e de wonam sa na ye animu ama wo fiere wo bre wa kobọ kasi fie wo wie mo bi abeha bi afa ma na de a fa ma me fa na bra na ye mo wu asomdie fa wa de ma jama obi bi o sese bia no omomoden no mra Akoma mu nsem shows na ye mo no na ye nyini how emfri no so obetima for production lines na ye de agu ase no bia so wo how bi e bia tenant bi abetena fie oni ni kunu story ade bia ntokwa product na yere pemfo wo tetia na ya sema na yere na nya problem on fa na mra yen na ye nka ho asem e bia wo fie wura meter sem o mo no wo twen like be kura ye mpia wata be ye mpia ama ka che fie wa na say on fa na mra ye nsin konwa na ye nka bi emo na mo kan ko sifie nto cement aboden ento ayon rosun we wo dia fa production line from sesia na ye nto so eti nsema ya bobọ so ye fie wura na ebi hye wo anasa wo so kura wo ye tenant na bibi sa wo ho no me ha wo a wo so betumi dia ba na ya hwe aso no e dia ma 0203 933 582 0203 933 582 and I say 0552 601 529 0552 601529 0552 601529 yeguswa etwen say yebenya rent control penny for na ye ne omo atwen komo nam say bibia ye ewo wiase ni abrabo bia ye bobia no emra ewo ho ye tinti mra e de afa ho eno tie ne enra nkomo no se de atwini si ye ne ye be kwa homa no so ye bi so mo se aso eye mra se me ko han wo bi dan na me ye madwen se me prefi ho no ma efiru atumi ema no eye yi ana na ansa na no eno ye ka ho de di asem de na che se kise nkofo bie ye ne de no kwasem ne mema no bebre bre ema no bi so bre eno obi si nya sama mo kanom enye fie siesie nko no ne ni paduam ni nipaduam the body the body overhauling mechanic 87.9 the body overhauling mechanic ni paduam mu nyina hia overhauling Nsem keto akura nsem bi wo ha no so ba ko no ya sesa aboa so a wo be ka se ene bi asem a ko busa oba no ko busa be ma na hyehyɛ ye ho ne hyehyɛ ye ho ye ntumi an kansem ne pote so asem na da ho ye di fi ni wo fie ni mu a ye se ye mpra ye nsiesie ho ye ntwitwi ye nye bibia wo fie ho so dia baye bia Akoma FM 87.9 Kumasi. Say ma mi bi kro ba ha. Ono wa si ni fie no odi amma mo se mo ntene mu. O si ni ho se mo pra na mo pra esu mu nchen. Bola no na esu mu nchen. O kan ya mo si buai. O mo aka wo mo ho abom
ɔno fie wura no ɔmo behind na free fie wura no no ɔmo tenant ne me ensa ka ɔmo mo abom ɛna ɔmo atikuo ɔmo atikuo ɛna ɔmo so de tie fie gangalies ɛna gangalia so fie wura ko kan say hey marijata ɔmo kwa no tu ai ɔmo ha adwene maame wo ha adwene ɛna maame wo sisi ono so wo peni fie yi o ma ne wo mese Akoma FM 87.9 Kumasi say ai me sika ni nyina what remember 7 months so so wo baji sika ni nyina ansa na wa tu afiri fie ho dia wo ya ne so nye dai enye okay wo se enka maami si wo tumi odane dem o mo se de bie nyom edi tim dia ya laye ya ba na ba osi odani dem o mu bie na afa na adai mana dibinum adwuma na dibinum ayasamo health alert clinic sabre o pressure kuri ko sare with the we ya de bewura wani ase pie dinadinum eti sabre o pressure ko soro sa na de na wo do ani akyerem e wa health alert clinic won be boa pama pressure no abada say no ho obi a chechire ayi o affidavit we o de be so ya be so affidavit sesi Munya study na bibia nko ye fama obi ama pressure huri ko sura bomode afo ni chem health alert e wo ho edema typhoid ene wa wanya bad cholesterol yade boy say chronic na me dem yade we die eno ana me bekowu mesraw sasam ne sija ka na fo ni chem e wo health alert clinic wo mo madina ka so apoku asem ashaman ene takrade wo die frɛ number yi na ene wo monto ankomodie no ɛso 0242518865 0242518865 afa ya je besia ne de he de dro ne de wo bi age bi muga mu ena no adam ne obi di nkomo se me so sika mu odro pa se 5000 mu a na cha se maji loan ena de o ma na ye no anye besia ye bo ebra na ja wo shop no eteje besia ate ne fa bibi adwuma no na tena ho wo de tena ho na ye se metwa awrade ne metwa awrade de oba ye ne so bo ho kakra so ho to je besia no a na business na pese wo di bie no na wo de ashase obo awrade mpa ye na otonsu pagu so e de amount de oje bie so e de atretre adwuma mu so saa no aye ne saa de amount aban adwuma ye fo ankra adwuma ye fo mo hia besia emergency bia to achewo na wo hia besia emputupuru mu na de atwaje ho a eno ane quick credit investment wo mo sika ne de e ho dwo pa wo mo nwuma de nyina nso bambo no e from my Ghana sika kora bia ba time Bank of Ghana na hye no so wo no mo besia e wo internet so wo Ghana card ayi da hwere kira kwan sisi na from se say ya 0596920833 0596920833 na ya pe Pakum capsules pebi ma oboy no na gya sa wakasa na nanse no ne me na bia na bibi na enkoyie etunya be ma no na Pakum capsules no so ayemre wo mpam se na kono nkate na ate akwa kire be Kenya ni nyina kama na che se timi apagya no de ewurawura wa ma so wani age na wo ma ne Pakum no na wo so ba no wo fefa Janiki of 442 e de pu ni nyina na de etu ase na afi wase na keka ni nyina wo de etu ase kama wa ya recent wa de hia wa na de afi van capsules ya supele no VENE eno so e wo ho de ma wo a wo hu dwa wo pa no wadro eno no medfagin capsules na no ya wo mo de abeka wo mrane no wo se abre wane akokora e ko jog na hututuo ene wa wadwuma e de no wadro eno no 0248885040 0248885040 Pastor Julius na ba akwa babiem na kuya koko evangelist fia he de ya na ka menya ya ke twa ya hu se yi a ya ma ya na koso behind the scene no menya ya TikTok one de omu feeling ai omu de omu feeling ba behind the scene na ke de gugu so amo adwuma timi bi mutimi hye na asset why te bom do Esther ne bra solo nkomo ne beto aso na se wutimi nkasa wo je dan na afede afide we so aka se me de che ya ntia se e wasa nkomo ne yeto aso na sana no Pastor Julius nkomo watie fa ne fa kakra wadwe nkire ne sen ama me da sim chete fo nyina me chiam so for Penny Reverend Eric Otie J on a Santase Assemblies of God District Pastor Nyaminsha papa amani ya no se ya no se wachichira suano wachichira fi David no dia so ama ko sa akoma to ne yem na sista ko say ma ko say do da na na ama dangerous under train ma ko say bia ya me sha ya chia ama
asem no za ade ba emu ayede emu ayede na mira ani nka wodi kan ko chese me mehwe nkwala na ma one patron ka boni e wo we mu ne de boni ka boni bie boni ne sai efese edu ba bia ama ya na opportunities e ba wa abrabo no yo mo ye couples are you sa abro chire kwantu a we ni kan ko mefa we ni kan ko mebua we na ma nye we di kan o na we die oba no na nka to na naso mo se na mimawu ni kan ko na nka wo a bibie ni a wa ba beboa me ka boni bie ni mka se ho wese but adin na kote bayira huma mu afa die amana mu akase afa dumane ama de tene se solo kodru ono no kwasempe wo mpa na se okodru ono obono modin bia se obe ana promise ode ama Esther no se ye nyina ya kase ko enoma ko ya oba be fam ya ko obono modin bia onse o kasa no o kasa wa ye de obetimi bia oba ne abono ko oba na enoma aye basane ya nti wa tra so be ba be fa ne yere no ade ne yere na ko era enoma ko ye basa no ko wo mpa na se obe ye fed up na fono no ebe funu no ala obo hu say the cost na involve e was cosign nim no ya doso entafe hu no say waboa me say nka me nkwa bo kire de na ma kodu no mesuma e de metimi bia ka metimi de aboa but e look as say emfa ahai no metimi kwa ba say e betimi kwa ba say wadwe wona adwum pe say Esther e ba lock pen yes possible enti say mass atwa me naked picture ni nyina ehuro asem ni nyina ya ade a o penyina so e de akasa wa ye the best ofi se be adu de mentimi dia mempe be mfa metrim fa now se me yam adwe se me gina enkrania teten krania e de asem bebre me gina we be me gina sesi akasa me gya wana se ma ware na se enya mempenyina so empem so bi me hyew asem se na tie entini se o papa atwa me naked picture dia ma aya yi dia ne menyina so kasa na wa se dia de na because say sikito no say nipa na wo twa picture no and on dey free what did ni asem so if it's a picture twa no how pa one is say can no problem can nipa na wo twa no but when you Esther ya o ti ba bia say be nyum na twa picture no oni mu ma che onu mum na oni ni benya picture no problem me one you twa na kasa te wa woni da so etu sore ama asem wenje obezo je say enti de wo nyina say brai obono hu mo de se ko beboa na yere na se de nkomo mu di ne tie but the middle baby no hu se no me boka dodo o ko san my fed up the fed up no mu no and me mpenyi na so a se me kama se mama se be de and ye twa me ne picture na o de na o wasitim twa na picture wa bra wa dasa and ye se ntwa ye na ko bia ka na no mo no ko de ba enyina so adwuma ko hyehyɛ obi a wo yiri wo Ghana wo be fa na ko wo de wo ne wo yiri ne wo mpena and me sure say na wa Akoma FM 87 ana mu nyina mu ko fu plane say what dey wonim say solo smart o wonim say plane mu dey be dem akodi amani akọba amani amani the same person na don say yan ya bibifo dey Ghana I chirem Ghana dey say enkomo na twetwe nsem ye dey ba testa so ni ko hye no ko di nkomo a o me ko kunu o na mu be di nkomo na o kokunu na eduya nkomo say dey ye no na nyame a okuru wa ye ma ofa kwan bia so ma ebusu no ana ko ba na okuru no wan ozo mu kuru fe bra solo ana ozo bra solo na cheche ma me o cheche say ana wa ye meri o wa ye kuru e say we photo no dey akire we na we show photo no dey akire exam ye na wari issue e nyina so so ya wari ye kwa wari issue enti na ma me okuru solo na o ka no kase sini ana o re o say ya na de ba solo we na ko o say me kuru no me no ka o ma ama asem say na tie enti ankomo ye betra so ma solo aba me nchemu fo because o keka kan die hwehwe aso so ta se na ama said your handle no amwa solo te said America aka no wo ye wo fam die bia sanka beboa sister amfa but ama de bia me ka say I thought that you're grateful kakra to people yem fa na say because they say dan ya musi a wo de che ne ho wo de che akwantu a wo tu ye yimu na edan no kra so wo de ne ban ko obaje o wo so ne ni giant wo je dan no ama me say ahaya ye we interview na abo no pata bibia afi no so wo de che because who say abegefo ye betra sie na me say kwa na te wo twen etu onim say wan kana saa edmanso beba na ama wo kana saa but ye hwe o ni nyina wo kam de ache se de awade na gunu ade nyina no hwe on se wakwa ware o
oko ara mo na mane ade ono so ne be ma pie wa mo mane look at this edu solo no e adwuma na me nyina no say obre sister no na solo so obre obi de bia me ko ama ne wo bo wo de ama sabio ukotena ho say wo che kwa badada oko ije ka nyoma munya nkasa kwa pe bi ti afa dadado so it means say wa hwehwe ho ama nyoma ekoyi wa hwehwe ho ama ti nyoma ekoyi no na se nipa no kura no say won ne etene nyoma esese ohun kwampapa de biam kan me kan say ekwampa ye de faso a ebeboa okay so ta say but ye mfani pa nkosi baby de nkafani si baby kura o say pasam de ato no so ma na ko ye say ha na me ne solo e wa problem okay ama okay this is the place ya beto asonti fa de aka hefe ye twa so ye to ase na am ye tifo ate ase ye be chire se ya mom e bia se de solo aka prekese wan ate ase ye be ya ba be ma bibi mu na chese jamba pa reverend Furiata one a glory house of Assemblies of God of Faith wo chair dia menchia Mr. Morrison e wo US menchia pa Mr. Morrison hama asemo ye beto aso na me de ba ko ameti afiri ho akone se sedie ewiase akoye enimu nipa yegumu no adwere mboni wo yetirim ne nti se wo ya ade adwere ho mienu okay enyina wayi mu a na aware nti message na ye wei dadwene ne ma bi ho ansa na obaye ne yoma ebetumi abakra se solo akwantuo ne yoma no onfa mfa yi emma na yere enti na ontumi nkodi ne nkyɛn no se oyeye na woka no kra kire wo mo se aha maben me woyere ne mma awo Ghana na mekwa akofo mo anka ye janiu broni die ohia family no ewo won nkyɛn enti se wadwuma ntumi nkoso eye simple na sese ya manfo be fa wo mo ma ye simple oye die ne ya fa ya to na broni ama na be fa ne ma na ode ko na wabusua wa ha wo so be ye adwuma ama ye na wo pese o mo ba won nkyɛn abroni 87.9 obamu wo basesie na mmom ekwan a ene nkyema na wo de kyekere ne ho no enti na ntumi ma ne yere ameka ne nkyɛn no anka wo de fa ne yere ne mma nyina anka mo beka ne nkyɛn na babi ode wonwan no tina na bibisa se enye se ne yire mu mienu yi ekwa crashe ye wo airport ye de omko prison omo nyina kwan wura mu a omo nyina nya kwan wura o man ni mu anko be o mo de odi wei koto na busuafo so sa na oye no se mo se ono ba ni biemo na mom ko kokuru mo se se mo na mo de sa mo na mo se mo de me ba brochire na mo se me mfa mo de shemra nti me de na ba oni e de mo hia no ni ye ni wanya kwan na oni de wate ni mu de no na nka oni na akotena ba bia wote enti ni wan fa nkola na nka ho no na nyame a wo mpe bone me se de nipa wo bedua bia no wo betwa okay de wo bedua bia wo betwa enti ye ya de bia ye hwe de ye na me ka kire ma se bema anka wonye bema anka wonye wusu kobi na so ga bosia eyeye wusu kobi wusu kwa e ma adwuma no na ye ko school girl bi ono de won ka bi o ye busa question na won ka bi na wo kan ya so no obesre sa na won sere just ani etu ni di wusu kabi na yesu ye wunu se wote ase wusu kabi muso ma mu kobi a eyeye na menkwa ana deba kobi no be ma ne so ntine fie na wo so hyehyɛ adwuma ne bi na brabe fa no brabe hwe ne bi be fo be ma no ma ne hwe fie ma ne tete nkola no wo wi a brabe wo be fa wo no so bi na ne nko wo so kobi na wo kobi a wo be hunu de ewom travel and see na munya nhwehwani mu no won say na wo na pribribribribu ba me dia asemi ba Esther na yo Esther kasasa asemu yi ni ase yanyo na amatena ase no se da bi asemu e dia asemu ye moso na msa abrochefo no mo wo how bebre ni bi how anti ye fa ye number na nto se bi amososo e bi ya twa abrochire nkomoyi se wo so wo how be sa Freya dia na ha wo dia no an so ebi so bu mema no kwasia pa o mema no kwasia ebi so ebi bu ma ni bi bu mema no kwasia wo ho ebi so wabo bi sa na se wono so akoduro no wo twifa mu a wo dia wo so Freya 0552
601529 0552601529 number no mo share wo TV ni Facebook no number no da so no wo de offer pe say the WhatsApp ni tie bia Ishmael beje wo so 0203933582 0203933582 0203933582 no de abusuafo ne ye ne de wo mo anya de de ne na ase ne ye no wanya de se wo twa wa ase bema e bema to so na wo de ba oba na ehunu nke bazan nke se wo de kire no na wo ji tum ne so wo mo aye ne so wanya de e ho de ye ntwa no de nya kura wo bo hotem kura wa ye de nya kura na ne bema da so de ye nyimfa anye de ento ho sa enya nyoma ya ya de na mom o si de ode ne ha oba ne se obaji fie efie nti na ode oba ne ba obaji fie na se afiri oba ne nsem obaji efie no afiri oba ne nsem efie no omunwie ne nso woje na brabo ne na bono ne nso no na ejai oba no ene o si woja efie na ma no Esther wo se wo eti bra no so no de ba ye ne so Esther wo betu nkwa de wo se Israel se wo se wo kobie ya de nyoma gu kwan so ama wo na wo so wakoma ye de eto wo yam wo na nyoma bi wo ho na ekwa eya wo so so mo de mo hu ya no na mo diri mirika che se aben ye bedi aben ye bedi ko so ne wo jama bi ehye mo ka sa bere na mu be nu ai ka sa bere de wo be nu wo be wo sa ya ye kwa Richmond Herbal Center kuyafo nko ne seminar say de wie wo hyen de wie hwo se nko no wati bi asra wo ba ya brembi o ba ya brembi na so men transra bi no ya nwumra sam ti ya nwumra no and the wiase de no baby ti ya nwumra no ba da na yese wati asra e na ma o skin na yesa and the besa aso akwaba fa yewra moi mateni atiarefo ne etiefo Richmond Herbal Center wo efijase asokore ono no de akuafo nku ene ne samena abadwa so a wode bua se de be ya honam yawo ebetu ase na honam ani nsansa ebi ti se pimples na se ekro acne honam ekeka obo o yi na shaving bulbs egu ne ndabodwa ase akre enom ne kakarere sa line na eye honam ani Emma already no entimi entoso na nneoma bi agiaboso ni titru ne ekro na dida ho na honam no aye colors wa wo ye dark pa so na kokoko bi didam de ya no de afe ato ne ho so no odwene ho sa me pa cho Richmond si dware akuafo herbal soap no na emwo na sa ahokeka betina so no entu ase emfam obi ho no ma okoyi a na nsa bi agu na bodwase ewo ho a obo so yi fofora na blade no etwetwetwam na moja free mu ba wo ho abeka se ekọ ewo ho na san ama ne ho mene so me pacho Richmond say ekafo eba soap na bebwa wo udi bi dware no na de abonsuom ehuro na de be ye onsem no now the asasa so kakra na ato ne bo ase ubon se ebeyi sansa na abegu obodwase a uyi a emo obodwe ho nye fani nyina Richmond se ekwafo eba so na abegu obodwase a uyi a emo obodwe ho nye fani nyina Richmond se ekwafo eba so pune beyi afiri okakarere wo ma ho eyam anase entotontoto bia beto omo ho a ma onsanka ekwafo herbal soap de kakarere no esetiri ho enkra ne kwa abonso de free school aba wo ho ana oba nkoyi no so na de tiri ho pa sempo ama ne nneoma bi tototo nipadua no ho a wotimi se ha dwene titru ni se dark spot bi ene nkra aba bohunu no na ne na ho tuntuntuntu bi tietietia ho wo bedwe ho a wonti ase Richmond say ekwafo herbal soap no ebeyi sa ha oni nyina afri ho na aboawo se de be ya wo na ase ebeye smooth na already no atos officer ready wo hoi yentimi ensire ntukwa no aka kye so okose obi de na wo de akobedwam abanti ya wo de ye na bo ho ban ye nuan maamu bi wo ho no ma ensan bi tuetu omoto ho saa ene omo siremu wontimi ho adekra ekofa ba Richmond Herbal Soap no odi dware na de bi srasra so a saa woto ho na aye rough te se gari bi adon sa fa so richi no ni nyina no ebeyi afiri ho ama wo so ho atimi aye akono the Richmond say kan cho say wo your ba ubu sa na ho na mane menstrual pains e wo so a fasamina ni bi bom suom fasasa wa ya sesa akopem sebo so me de beso eba wo hu no hwe
wasum bedwo wate se ye do aye calendar da bia kenka wo no emwa titu ni yenuanom kra na omwo ss no ebasa na omu huna ma na odi da dadam sa wuntimi nkọ class Richmond say ekwafo heba soap na ebeboa de owo sisi yade chenchenche no ba de sanka ekwafo heba soap osu dware wi a na de bibo nso ma ehuro no de asasa sisi echi na aboa na ayi yaw no evise obetena ka mu obe ye banka obetena sesa obo ha otu wala sache se ejumade angina sisie ne so no eduro nwura na eyaw aba betena mu Richmond say enka ncho se wadaroma eyakuafo heba soap ene yedi tu sa yaw ni nyina ase na afa wo ho atimi atowo okwa Christ is the answer eyetakrade so onsa beka bi heba shops chemical shops nyanom okwa so pe akuafo eba so pa na se akuafo nku na fa ni mienu bom fa kofie kwadu djuma na emwa sa akwan ne so de ka wo biem ne akuafo nku no me pacho enku no de friend yawa eti ni padua mu say ye osteoarthritis and as rheumatoid arthritis be sasabro asoba ne ka ho asam no mpem no edwa wo na erewa me pacho eye akuafo nku ne de fifa bia na eye wo ya ye wo pain bi wo honom kra travel ene na musire mu wo ha na so na ntu ho abo se onsa na eye wo ya hwenye wo so beda be sorry na ni padua na brema ho ya wo eto so rich was say kan cho say fa akuafo nku fatu hunam ya wo na se de be bo obi ane to ase no etwetwe no ne nankokom atwini wi otenase a wontimi so Richmond Herbal Center ese akuafonku na ebeboa wo entrama asoba no ensoso nsanso a obi nsa otuma enton ubetimi akoa saa entime nton ni nyina ne se asensene ensane jejina okwa awokwa na entime nko flexibility nim Richmond say enka cho say eye akuafonku ne adi tu saa ha na say enti de owo aposo ya obia no ema ne sanka akuafonku de tipaye asorobere etene so no so ema ne sanka akuafonku nti sa wo de no eba no watena faako na adi nku ni kakra bi afa ba bia ye oya no wotena sisi madu a obesori no unti eti ya oni bi obo ha no ba bosa ne de na senani ye gu form ni hunu nyina so wo huna mane me pacho ma wonsanka akuafonku ye ma menum titiu ene papa no mo ye ku adwuma anaso ye adwuma din bia no ku adwuma enda form so koboko fie ejina wo sisi so to mbe ye nnuoma bia ejine sa no ubewie na sisie no ayebo ho akuafo heba enso pa na se akuafonku no eno ne de sasra so ade bechi na sa woda wo so honam no adwo form wo so na ma kenten so a wafa sika atum na wo kro no adwuma bia wo betimi abo enti e kan fom obi bia se wo bo heba shops chemical shops a wo se ma akuafonku ene ne samna fabom di djuma baako evise wo fi a emofra ho ye kama redie no etimi toso na afa ayi yaw afrimu se de beboa manipadua no etimi atena se edi ne kwa na me entina ma ya yaw no empoapoa wo bo so ha yaw ya de cha de bandage acheche wo be chichu ni padua sa na afa be kakrakra wo nan wutimi entini mu ntimi se wa ya do fra Richmond e wo 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 840 846 0546 840 Richmond na enchiremu bia no odebema wo pe bia akoton wo person de ne ya adwuma ni nyina no ho nsem ni nyina ka ho bi entu friend numbers na obejo so de share so se akuafo heba soap ne de samda no eboa redie na tu honam ya wase menua ba ye de besia nada sanero so ya beto etiefo so ye nyina mo ni tia ye da mo ase papa Richmond Herbal Center akuafo nku ade ne samna no kwasem ne ennam papa wo so bomodin ane pabi obi a wadwuma din bia ne kanfo ade kire redie no ani beda ho kama Diamond insecticide spray and call e wo dwaso mansanka bi papa ehwam wotimi da ho made eche call ni se wo da ho made eche kata bia nyew spray no soso ye di spray keche kuta frɛ ne mo aketenkete nyina ntontom no nyina etu ase na wo di spray dem ne living room a oh jai sade ekum ani wi abese janka papa wo dem wo no age se wankasa wapa bi na sa danse a media wo so atimi edibi head office no e wo tudu enkran wono wa Eco Bank edan no akire wono ma okanhye ne makola enkrabata ne binso ewo ho 0592 185548 0592 185548 evangelist enama Solomon wo bible mu no na ene de
Solo. Ochichire adwuma mama na ne ade. Solo. Se baburu mu solo. Solo. Solomon ne de. Eni de ade to ani hawo. Solo nyame honhom nka kwa. 87.9. Mama. Ami aduma china Kumasi nyine hia Jubilee Park. Yes ya abra. Okay. Okay. Bompa ya magana. Very necessary. Ankara tonso ba. Okay. Ti brana be interview mama. Okay. Na yen hwede onyame be ye Ghana. Ni se o man no. Eya je Sakula for nsem. Eya je hwa mo nsem. Sakula for do wase. So the tifu ye bi be ba me ya hwa. So I try tifu ye for na. Ankoye Sakula for no. Bere mi solo na eri pa boni mi ma wie solo eri pa boni ana abuaka ni sim mi tu Ghana for mafo ye be sere mo akwanya bi ba se ya pa chow wankasa anka boni sem ka me kunu be kode ama o the good scale so a e ma ekọ brebe fa won kunu no wo ma no o mu wo fom bebre e mema na ma e ma ni se si fom o kwani ya wudi kan ko wadi kwa ya no de akoya aware wadi kwa no de be fa ni nuanom na oba bi sia Israel kura de nkasa pressure no mponke ni ho se bia nkra Debi Israel de no mpo no Debi ekeni ho sa ye be sramu maba ne ntia ansa ye be sramu akwanya bi ba se ya obusuafo na e be fa wo amema no so trafie ni ye be business ye mama no hwem kwala ne ko ne ko bre chances na ewo mu a so oba na ko ya e be din so obe ware so obe fa be ma fofo no kesa ko ya enko anya de solo yi ko bobo mo dia kwasa ni mani nyina kura be kan wa ba so ma adwempa wonya ye na be mo oba nya adwempa se ko nyanya mi na tua wo kama e ma ni enko hia prison ena to pa ya no mu bia bi nyina kokodru ya 87.9 Kumasi no mo ba ya kotena ba bi o na mi mafie o mi wa ha mi ya adwuma bi wa ha no so ba de solo twan kontompo ma asafo ayira oda bonten ya ba serew sa adwin we yi fruit ensisi o ba bia o sa kwan no so da charge awade boys ta nyina ensemu unu wasi no obetwa photo no oni ne free na wa se munye nkwala adwene asew na abechi na twa na ni so ma de fa any time wo ni asew ni free eyire no onim ho hwe no ona na de okasa bi ko kasa okra na no yemwa free sa dar kwa na ne hu do tu free mi mu na makra kampa biza na solo wa adwene dada abrocheda na ntesa Ghana ha no na obetime nya wan room bi kura na ja ho ba bi na wo de de na zuzu timi da ya yi da ma no otwa bi Israel de se nwan de no otwa bi o mu nwan no so anu o se chan ye di waburu setam no otwa bi ai setam so enti solo pasan foforo ka kire sta on de so waja na so wate brane be jano ontimi ntena ho enka se wajano mama ne fie ma ehunya twatekiti na bra baby a kire aboa ne ho ne san ofo busuafo no mmejano na wo bia asema busua no woka ne no waka esta so ye be serew enka wo no obi pie ka kire wo kunu se wo pie Emano allow. May you more free papa. Who be pia papa na platform no kasa. Oh, man kai ti na yeso ya war na yan kan kire. Na na to ama to aso. An to aso. Na kala ba to. No pia on kan say. Wo na che say. Nipa na kro wo na wo se so obefa mi pie. Dey na che say nya na asoma ne say wo pe bi gina so nti no. Obefa mi pie na ye ntwa. Enu so agenda. Na fa gina so na fa ye. Na wo so pia. Wo kisi. Wo pia ya. Esther okay, Esther nya mind say one dey me fan to. Esther na wo se kisi wo. Kisi wo na me tie. Kisi bia ni mo ba. Bia bia o ka to so bia ye ntro. Say wa se betime atwa nakedness. Said the auntie. So or they call him or they call ye day. On send the picture. On send me here. Say I'm pa. On send it yes you. Who was a morana deja? Who was a morana?
penny be ma era me pe obiem ye na esate ye ade na entimi nko enti ye fancy na wo show ma wa show ma na de wo sa wo ye ma baba wa no wa ya ma no aware se mfa nko heaven ye force enti na obi ampe ne ba bi na se ntwa abetwitwa ato na me oba nkra me hu de enti a wo se akwanya aba se mikunu nko ukunu nko na wo to no wo ye den na de oba no ase ben ba na so no ase ben nkra ni nti da mo nta wo ye nkra ni na mu e bia na se so ko ye ya obeja wuto onya wadwe se ka obeja wa bi wo so fi bi jai tata no nya meha wo ya no apa na chew eji wo no onya apa na chesa so no de ya warija ya tata ewra saka ama wani da ho ankenye ni eno na Pastor Julius kan no na ko oye bibi e de oba na kobi na chese mateme ka wi e na amfa etime so se no nya ma na hwe agu kwa hihye ni ye na abranche we ye fa na mbobra na 87.9 Kumasi ababa we obetina he wo se ni nia no a wo se ne bra ne papa ba na de papa wo se ne na ajama se we papa ni na we beni na we beni ayo yo me de ye de ye ni no samo kan ya etiefo kra na di tum se wo se we papa na we papa ni etiefo di tum se o de ye over the weekend me kwa Accra enti no say nya asem ketwa wonam ha na super moon just super moon is what come super moon eti ai just for lady me refi in fact o se de bi o hwe enti nya me show and a woman ba bia na me gina wotimi hu me no I was shocked Taifa rural area bango eho baby my mo se onene ma me o manage program o pa nya me o nhramo eni etie fo nyina nya me nhramo but ma no mama meninda ona mema ni bia aba no adrenkese unu ada bia ka kire no okay aha Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo nsem dwumade esuni na ye bi se bra obi atwewadi afa ne bra pa no nkire ne se bibi wo wiase afa wo soso na wakwadi nsemfo be sabe ami abodua ya do me wo no me bi di nya wa brabo no so na ye bi se bra akwanto ho krata sem mo spiritual marriage ni ade ni nyina no fo ni kire mom wo agonansa mai wo besi wo na ye bi junction no eso 0243134535 0243134535 fofre pena na ye bi no ankasa na woje so na wo ye bema na bema ni sha wo be kwa ni what scientific clinic and diagnostic services doctor ni mo wo ya bantie kukudam bi a chese wo sua de ni timo bobe upa wo ne scientist kukudam wo mo sua de ye research ya de na ya resa sa de ya de bia la sob ye ni what scientific clinic ye body man say womb and penis repair wo pa watch wo pa wo abomode anko wo be free wa hwe ba bi a chimato ni film na wa hwe siesie o kama wo be twa lab ya scan kama na watu ya de ase e de amount 0279087687 0279087687 Eve labor pad ama bata nyina ya guy eti abata nyina mama monsanka Eve labor pad enam se eye kama papa awona chi wudi besiesie hono aye rese abo ho ban e de free infections no e ho mososo a moye mother care na mputonton sa na ema ne bie no ene pad e ma na je atum na midwife fo ne penom eye Eve labor pad ntina se customers ne ba na pad na wo no wo monto a fila no an ma yidi ama wo no wo bia so pe Eve labor pad eguma hodo mienu Eve plus na Eve no ma ni nyina so eye kama pa wo Kumasi na pen dudo moto a 0550 000990 0550 000990 mantama kan nyina mo so betimi afre na ba bia bemwo no so wo man direct mo na fei wo so anya Eve labor pad ni bia tu aton e wa bomre mom Currency Ventures e wo nu papa Zahara Mesha G capsules Zahara Man capsules e na fei Hindi Heba Mesha Zahara Mesha ni G capsules ni kabom e de to infections ase wo de ne sawa egu be ma ne ho egu ahimfie ho e ma ne ma nkoyi a obeka no emienu bomba ko ye topa ye e na ba ko nso e ye nsuo nti wo de topa ye no a ne nsuo no kabom anu amemene ne fan na to ase e de ama wo be ma bi wo fie no aye mra bo ma de so be pe Zahara Man capsules e de ama no na ne ma yo etimi ejane na so afa Hindi aba mesha no so etriti malaria typhoid and diabetes e bo nso e ma pressure nsem no e te so krakra 0248569335 0248569335 ye ba sisi ya ba frefo be fre na modem adwenkyere ato so
middle na then na what and if you know not just Paul ada na ayesa was what part 20 engineer ya be ne dey no mo bi enyum tim nkwa na wuti fie ho nkwa na wuti fie ho na maami kwa kan ya no so abuoi chese mu pese enipa beka mo asem ho efuna na ni nyina mo de yesa ade no wo fie ho na wu fie anka be ne sa enti ade na wo yesa ebi so motuam enyagro ewurade yesu enyagro wo ye free ne tiri so akwasi ni ko pem mo na no ya na ede abia na na kwa di huni no ya na ede ana unse ahuni di eden se oba bedu huni ahuni di nka anya den na so bi no ma ya di pa bedu huni eden na kan kran ka se ya ka kiro se wo t-shirt na so no emu ya fi ebon fi akase se obi ka obi nka cho so moto abon enti wo anka se yi ho ti bia gu ho a wo franka etwade no wo pa mu mienu na nka wo di bia fa ha ya bato no da bayi ya kra da so ye every weekend say ya ano papa me so de am fie wanti ana ya fa ho no wo dia fa ho me wie na cheze because you say come and you pay na benya sa 20 cedis no ana 15 cedis no ana 30 cedis no say wo koto di odorant bi dia fa no ho enti wo dia ne say anka easy nyame ya dom anka etwa dia fo le sidi mienu benya bi fo le bebre pa wodi wetwam wodi bema wodi afo wa moto mu kakra wodi afo wa moto mu ha kakra wiwie kura na bihwase ehwase ye bradi yesu kan ye peja bopom wo se ya mo ba fa ye de wo beye obeye ne dey nanka we nyina wodi bia fefo ho kama no cash out what wansem what cash out wansem pen wunyante ya mame momoy we aye media general hihye ya wo de agu akwamo se ye tiefo ne ahwefo nyina ye deda mo ase wunim se ye ntimi mafie mo se de musi hwe ye mo hwe onua tv eti Akoma FM hwe tv 3 eti 3 news no ne ade wa ho kenkan bie ne ade nyina connect FM ne ade nyina mo agi atomo no kwasem ne mo saba so bode pa na ye ntimi mafie mo madam ase ba akomakom eno nti wo mo se wo mo de hihye ye agu akwam se de biara da wo bedi sika da biara da wo bedi sika eno nti eno mo de cash out aba de hia ne se wo MTN line na wa register momo e wo so se wo bi sa de abomode ane dial *439# obo se media general ye stations ni nyina na eguso no ahaya Akoma FM eno nti select Akoma FM ye ne option 6 no na Akoma FM ye program a obetini afaso na wadi bie eye Ghana Akoma wonim se dua na ba kofia santenin ena chese wotena so afei Akoma mrem Tony Best esho no so obetimi adibi pa Akoma Sports ye so de ya wo mo na eba sa program si mi ansa na mpanifo se hwe ho na fa di sika so ho no eno nti dial *439# na bibia enkoye kama emfa emam afei ma bia homa no atum solo answer no wadwenkyere ene sen 03224 98035 03224 98035 0243114497 hello within baby akase frame Mira me Johnson no eno na yentie way Mamesia na tema mensia mimi na bugafena we obapa enyenga ngwate main ye bre ye sepa so won se mi tayi ni problem what is that account mo problem no mo fia no ma kina we sa na se ye bre o je ni tayi ni problem yo se bi account ya ba we re se so ko ya o pa o ba ne tia ba wa ya o ngi na me o ma se mi tia de mi tia ba ka na se sem ah oh we say no o be bia sempre wa ni retia o se ni re emu no na wo no ye se bi se ba ro o ba ni secretary na bra bo pa ma wo na wo pa be se bla bla no mo ti e fa ba ko nya ni be tia de ka o so no ni na no popro na no na to ma ti say ya ni e be tia de ka na zo sa abro no e heaven I don't know about the time show. Now to the show, when you put out what you say, you have them and Nanka, you are buying. Not all for you have
ama ko bi ya ni ta ka bi ti na pampa so ka ba ni de na mi tia ni ka se de ni na ti tie eno ne wa hiti papa hello eno ne hiti wa charge ni ma ho so be mena some boy block me ba mu ha that is you and what day enka wo so ajo so ya ma ko jere na ya woni ni nke ni ta dina ana banana omo Amsterdam akwa gudu mu free nyamu wo sha omo wai na bigi de so mu bi amechia ya we na me be okwata ko kan yesi boy obi to kan yesi boy so be me wa se bi wa so so wi dia eye so adidu wa wo ye na se be stay na ye mema no bi o so boni de e wo ho wo do wale a se ko bi so wo so wa wo no ba de ka e ma me nu jini ko ko prison e ma ho me ma se de ho ye de kida apa ko ku prison Maya, you want to Makarabo. Yes, Papa 03224 98035 03224 98035 0243114497. Hello. Mejo so ba mena. Papa tell you ma so wa santiman pon ku fiase no tanko. Bi ya ba. E dia mame emo wo no abedwafo aba so etapogrofo aba be so kwa mentia no pa na yemfa futuo ema me nua bema no sebi wo ba no wo fragusiam na akwadi ni fragusiafo nsem akoma efrag wo mu enwu awade iti se wo na se oba no tebia ne ne tie emoa na nsem fata tinya abade be simple ne se wo di mbako na bia amamle bia se ne fata yedida wo ba no wo di eja no say ya wonsu benya wasunwie ya fa ya no enya awade enti tie ni abema no wuntini nyina fo so ka say japade we ni we media mo oba no abrabusuafo ni mu die edi bi say bema no wonko samle diem no koko hu oba na busuafo me da se mi ni aba menso me da se ofofro so betumi aba nam se na solo sam ne de no kwasem ni aye pinso e wa ha hello hello ma good afternoon baba na udin Pakemidiani Joel, ayam dia ama kokome. Okay. Amemkia Maria mako dia mechiano mafeno. Na kaka amekanete ni papa solo ni freno. Usha na comment o mane de odi ba usha njina so bia ni. So obia icho kucha baba na tawa na. No ba na rubi. Na ojina so na ni hu ye wa kono bi. So sana yankopon tia nkonfo ka yi ni no. Nti me frɛ no onko no nsamra bi because de wakani na me hu na so bia ewo mi ye so nti omra na omra ya mamra kan so nti na so bia ubu oba ko siata na me kan na gba pa mo bo wa yeah that say hello Good afternoon. But you're from Christian but I'm Christian. Okay, Christian. The channel now called me Pastor Blair, fellow my woman, and I'm a loving husband, Ishmael. The Pacho Assembly, the American, you are about the same thing. You know me, it's you can picture of her. No, they are sending me here. I was going to the same thing. But the American is here. No, it's also because I can see the bill. I'm going to take a man. I have the same thing. I'm going to take a man. So that's it. And so, yeah, that's say hello. Hello. Yeah, mama. Yeah, Bama na metonka pa udi mbebe akase free. Mama, ewa uni abema kujupu kuni nikasesha tusumaket. Empabwa papa. Mami chama sajo. Niwe injiwe alipokasi. Kandi wa sosuwe cheji medina. Ha, masajo. Amensiano nani ma mi inside yeni abema ni etimodo eni timu so abrontim wo ni do oyire enya odama tise owura agusefi ya pese de mekwa buchi insadi akọ nekoye adwuma ne kosima nan nkafe so oyire abusua adi oba na ekwa wo yeso wo ne kosi anan nekoye adwuma fiska blan se dia no for the atu abom ya wo yire fa ofani opie ye oza ememe bi yes ama maybe any wo be maybe na say
chance ba kura o ma ne nko because the obi dia ene nti yes re be ma dwene hu biem the odi aye ne de enye do be na de ye do wutuni a be fa ko obi lemwa adin da we sa oba no ka se be na je say adin o ye na I see them now for when I do. Then you have my door can do. Say papa for the dear chow now small fancher Brena be Pastor Julius yeah sorry. Yeah sorry me chair Douglas me mate AGTS Douglas Sarpong I mean sharp and me so papa Owusu Bempa one Ashanti West Assemblies of God nyina ye so for Penny one Reverend Asare and Reverend Kwame Ofurata papa me chair mu nyina I mean shamo Reverend Prince Martin so nyame sharp okay midi ade ama Serwaa Sarpong metina mo ade ma mama coast nyame enhrawo na won ka ho ewo ba bia uwo bia da abadwafo nyina wote won ka producer no eye Ishmael Haywood nana ya ne baluchi ade yen e Facebook no eso ye ko ama Akoma Sports abeto aso ye do asema mo enitie enhwem the station with the